a palabra a señora Banda seca desa vía que creemos que é algo moi importante tanto para os veciños e veciñas da zona como para o conxunto do municipio porque, bueno, é unha carretera moi utilizada. Que debe de seguir adiante con ese proxecto que consideramos, como xa dixen, necesario e beneficioso para o interese xeral. Ademais, pois estamos falando dunha afección moi reducida e que, en certa maneira, tamén responde un pouco ao retranqueo que tería que facer eses propietarios en tal caso de que fixesen algo nesa parcela, non? Nesa finca. Por o tanto, que buscamos é poder executar a obra de maneira coherente, segura e ben resolta, evitando que quede incompleta ou con un resultado deficiente nun punto concreto, ademais, bastante importante do vial. Por iso que creo que é importante trasladar tamén unha mensaxe pois, de respeto cara á propiedade afectada, pero ao mesmo tempo de responsabilidade por parte do Concello á hora de impulsar actuacións que melloren os servicios e os espazos iniciais. Concelleiro de Vips, BNG, Nos Pobra, simplemente anunciar o noso voto favorable. PP. Bueno, buenos días. Nosotros ya preguntamos en la comisión informativa y se nos informó de parte de la problemática o de lo que ha llevado a la intención de expropiar esta franja de terreno. Si bien es necesario realizarlo para realizar una actuación que es, creo, aprobada en el 2000, los terrenos a disposición de la obra, lo que no estaba. Lo que nos sorprende es que después de todo ese periodo de tiempo nos traigan ustedes ahora aquí una situación de expropiación que, oye, es importante para la seguridad vial, pero sí que no entendemos y seguimos sin comprender por qué no se ha llegado a un consenso con una familia que, además, en distintas épocas de la vida, cuál es el problema o cuál ha sido primero el retraso de esta expediente, si es una historia, como ustedes dicen, tan necesaria. Nosotros sabemos que lo son, porque así ya negociamos que hay que mostrarle tanto a esa familia como al resto de los propietarios la generosidad en la cesión, porque me supongo que el resto del terreno necesario para la obra ha sido cedido de forma gratuita. Y creo que lo primero que hay que hacer es expresar nuestra gratitud y reconocimiento y publicidad a las personas que realmente contribuyen con su generosidad al beneficio y la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Y creo que es algo que se debe hacer de forma expresa públicamente para ser incluso un incentivo para que el resto de los vecinos, cuando realmente le toque o le corresponda, tomen o adopten una postura similar a ella. Ten a palabra a señora Concellera de Obras. Bueno, pois precisamente o retraso ven un pouco porque tampouco queríamos chegar a iniciar esta expropiación, non? Que pasa? Que, bueno, son varios familiares, eu non vou desvelar aquí tampouco as conversas privadas que tivemos cos propietarios, creo que tampouco sería ético. Entón, se queres en persona, pois podemos falar, pero, bueno, o retraso foi ese, sempre acordo de cesión, de palabra, de boa vontade, co cal avanzado, ahora se paralizou por isto, intentamos ver a outra vía, non hai acordo, entonces empezamos este proceso, este expediente. Eu creo que nada máis. Grazas. Señor Concellero de Vips, BNG, Nos Pobra. Sindicado para falar un pouco de todo o proceso. O proxecto inicial non tiña nada que ver que foi un pouco prácticamente ampliación das nada. Despois temos conta de que eso era imposible. Creo que
Despois sí. Bueno, despois se fixo, despois se falou con todas as persoas propietarias, que eran bastantes, que teñan que ceder. Esta, curiosamente, estaba disposto a ceder no seu día. O que pasa é que, desde aquel tempo, de feito pasan varias das parcelas. As persoas titulares naquele momento non son as mesmas que na actualidade, pois son persoas maiores, e, bueno, pois faleceron, e a persoa que tiña a palabra da cesión, pois, bueno, xa non está, xa faleceu recentemente, e aconsello, pois, negociar con as persoas diferentes, que ser da mesma familia non implica que teñas os mesmos principios e valores, a veces, non? Porque é certo que, bueno, a familia da que falamos, pois, na súa vez, no seu día fixo cesións e todo isto, pero neste caso, pois, non estiveron de acordo en facelo. Houbo xa persoas que cederon, e incluso hubo que modificar o proxecto inicial, porque nas últimas herdeiras, pois se dificultou a cesión. Si é certo que no momento que se aprobou no POS se dá por feito e non se pudo facer o certificado ou se fixo mal, realmente, de dispoñer dos terreos. Bueno, había parcelas que estaban firmadas xa. Entón, bueno, ao final hubo que modificar o proxecto por o que falamos nos días que correcto. Non foi nunca asinado, pois non se cumpriu no futuro por culpa destas circunstancias que son imprevisibles. Non sei se necesita máis aclaracións, pero a nos que máis quixéramos que telo executado xa fai tempo. Gracias. Señor concellero portavoz do PP. Bueno, entiendo la discreción que hay que tener en las conversaciones privadas y, oiga, la respeto enormemente. El otro día, cuando lo planteamos en la comisión, tampoco se nos dio más explicación de la que nos han dado ahora. Entonces, no sé cuál es la que nos... obra hay que hacerla porque, oye, es más, es una obra que hemos propuesto nosotros en su momento, un convenio, un acuerdo que firmamos con el gobierno vigente en esa época, pero nos sigue sorprendiendo las formas de hacer las cosas. Oye, aquel proyecto ya contemplaba Beirarrúas, con lo que, oye, y ahora que encima nos digan ustedes que es más estrecho, pues no sé, yo realmente me supongo que al final es la conclusión de siempre, que al final ahora tenemos que adecuar la obra, el dinero que teníamos, y que como no lo hicimos, pues oye, ahora todo se ha encarecido y tenemos que reducir la capacidad, y que es más, que ya nos planteen, que oye, ya incluso es una sorpresa mayor, pues que oiga, que vamos a hacerlo en 2 fases, porque ahora la mejora que entendemos y que realmente la que debíamos hacer no la vamos a hacer. Pues oiga, hasta es sorprendente cuando han tenido ustedes, pues oye, 8 años para ejecutarlo. Desde el principio, 2 años desde que han traído ese nuevo. Yo también entiendo que hay que poner un plazo para finalizar. Y hasta su plazo de finalización o de acabar la espera, hasta es extremadamente llamativo, por no ponerle otro calificativo. Nosotros nos vamos a abstener porque realmente desconocemos cuál es la problemática, volvemos a reconocer y, oye, queremos dejar constancia del agradecimiento a todos los propietarios que han cedido los terrenos necesarios y poner de nuevo y resaltar, pues, oye, la gestión o la forma de hacer de esta corporación y de las anteriores, cuando una obra de hace 8 años aún estamos hoy con el proceso de expropiación porque no somos capaces, y lo que incluso nos plantean y manifiestan hoy es que va a ser menos ambiciosa de lo que era, va a ser más estrecha, con lo que no vamos a arreglar probablemente todo aquello que planteamos en su inicio. Gracias. Ten a palabra ahora a señora concellera de Obra. Bueno, a mí no me sorprende nada que le prenda a vosotros. Estáis en la posición con o seu papel para que non se vai executar que están acostumbrados xa sempre que fan intervencións. Non é así como vostede di, o proxecto foi modificado
O sea, non é nada perxudicial para o Concello e nin sequera tampouco para os propietarios, porque xa digo, no día que teñan que facer algo, ese retranqueo íbano a ter que facer. Co cal, é un proxecto que levou, bueno, pois xa explicou o concelleiro, o compañeiro, e levou o seu tempo, as súas modificacións, son moitas fincas, e, bueno, eu entendo que vostedes pois non sepan moi ben como é un proceso dun proxecto deste, porque, claro, o goberno, mellor, porque a créeme, bastante longa. De todos os xeitos, para rematar e non darlle xa máis voltas, eu tamén quero agradecer a todos os veciños que fixeron pois as súas cesións, a veciñanza da Pobra que vai a xeto moi bo para a nosa unha carretera necesaria, ben, e para eso facemos esta expropiación, para que quede ben. E logo que comentamos dese trociño contra arriba de todo, pois eso xa entra noutro proxecto, non é un proxecto de dúas fases, ese é outro proxecto diferente. Eu creo que vai eso a quedar moi ben e que a xente o vai agradecer moito. Moitas grazas. Bueno, eu únicamente incidir un pouquiño no que dixo a concelleira. Da familia que tiña eses terrenos, o que pasa que, bueno, atopámonos, como tamén dixo o concelleiro de urbanismo, que con problemas na hora de unha das persoas pois faleceu, e un dos, bueno, pois dos seus descendientes pois non estaba non podíamos permitir. Bueno, o retraso no que a nós nos corresponde se debe precisamente a estar esperando para chegar a un acordo, non se produzo, e o que fixemos, bueno, pois foi iniciar este proceso de expropiación, porque esa zona, o tránsito por esa carretera é de especial interese para os veciños e veciñas deste pobo, como ben sabe calquera. Bueno, non sei se dixo, se falou, non en concreto, é a carretera que vai desde a Ponte de San Antonio pois ao Castro. E nada máis, vamos entón a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 6 abstencións. Que se oye mal. Sí, pero ahora está bien, ¿no? Bueno, a ver si se pode ir solucionando. Que é a proposta da alcaldía sobre a delegación na Deputación Provincial da Coruña de funcións relativas ao imposto sobre construcións, instalacións e obras. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Sí. Bos días a todos e todas, a xente que nos está donde a intención era, porque así o permite a Diputación, digamos, a delegación do que é a liquidación definitiva do imposto do ICIO, que é o imposto de instalacións, construcións e obras, a liquidación definitiva, é dicir, a comprobación a vez feita a obra, delegar este trámite na propia Diputación, porque así non lo permite. É verdad que aprobouse inicialmente nese pleno de marzo, expúxose públicamente, como así o marca a normativa, no boletín oficial da
da provincia, e despois é verdad que desde o Departamento de Tesorería nos comunicaron que na proposta inicial levada no seu momento a pleno no anterior pleno, pois había unha errata, digamos, no que ven sendo relativo ao acordo plenario e a resolución da alcaldía nas bases, entonces que había que volver a traelo para subsanar ese error e axustarnos, digamos, ás bases que establece a propia Diputación. Entonces simplemente o que se fai é, visto o informe novo que fai Tesorería e advertindo ese error do propio departamento, pois o que se fai é volverlo a traer aquí para a aprobación inicial. En principio, pois nada máis. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE. Nada, anunciar o voto favorable. BNG. Nos Pobra. Pois nos anunciamos tamén o voto favorable. PP. Nada, nosotros, oye, preguntamos el otro día en la comisión informativa de qué importes estábamos hablando. Una media, porque entendemos que cada año realmente eso no es un impuesto más o menos estable en el tiempo, sino que varía de las circunstancias económicas y sobre todo de las actuaciones que se hacen en nuestro municipio. Y bueno, quedaron de darnos la información, no sé si la tenéis o no, y bueno, independientemente de la información, es decir, creemos que lo mismo que hemos manifestado en el pleno pasado y cuando se habló ya de la accesión de otros impuestos a la Diputación, entendemos que realmente no es un buen negocio, por plantearlo así coloquialmente, sino una buena actuación ceder esos ingresos cuando realmente la gestión de este mismo impuesto, dicho por ustedes, cuando aprobaron la cesión de los restantes, no iba a ser significativamente mejorable. Gracias, señor concelleiro de Facenda. Ben, nada, comentar que eu a comisión non puden asistir, entonces tampouco me trasladaron que usted quería saber esos datos. Sí que lle direi que a recaudación en canto ICIO é moi variable, porque varía moito en función das actuacións que fagan ou decidan facer no municipio. Sí que é verdad que hubo un aumento na recaudación respecto, por exemplo, do ano pasado, que vai a vir para o mes no borrador de orzamentos que xa estamos elaborando. Pero bueno, sí que nos parecía interesante, porque ademais así nos lo transmiteu o propio Departamento de Urbanismo aquí do meu compañeiro, encabezado por el e polo arquitecto municipal, que era interesante usar esta figura da Diputación porque entendía que moitas construcións de certa cuantía pois que se estaba perdendo algo de recaudación no sentido de a non facer a liquidación definitiva. Entonces, bueno, nos parecía unha ferramenta interesante que ademais a ofrece a propia Diputación, que é un órgano que, como ustedes saben, están pois para apoiar aos concellos pequenos e incluso non tan pequenos, porque, por exemplo, o Concello de Ribeira xa ten feita este convenio, que isto é un convenio, un acordo, non é en si unha delegación, porque o que é a recaudación inicial vía autoliquidación a sigue facendo o propio Concello, e depois o único que fai a Diputación é a liquidación, ou sea, a revisión da liquidación definitiva. Entonces a nos parecía interesante. Lóxicamente nós somos un concello pequeno con a capacidade limitada para facer ao mellor certos trámites, e nos parecía interesante, pois, xa que a Diputación pois, decide darlle esta ferramenta aos concellos, pois utilizala. Creo que non ten nada de malo nese aspecto. Respecto dos datos que usted me di, se me deixa miralos, eu os traslado en calquer outro momento, porque nadie me dixo que usted quería esos datos, porque non puden asistir á comisión. Grazas. Soy. Bueno, pois eu creo que isto que non é un negocio, o sea, é unha cooperación coa Diputación, vale? É que, claro, que usamos palabras que ao final, Manolo, temos que decir. Eu creo que é unha cooperación, vale, coa Diputación, que ademais permítenos precisamente reforzar a igualdade entre todos os veciños e veciñas, non? Que sexa un pago de ICIO xusto e que cada un pague pola obra que fai. Eu creo que é un pouco tamén do que falamos un pouco de xusticia. E a Deputación pois conta cos medios técnicos, co persoal especializado e é unha estrutura administrativa pois moito máis amplia que dá un poder do que ten este Concello, non? Entonces creemos, como xa dixemos da outra vez, xa sabemos que vostedes non creen o mesmo que nós, pero bueno, nós creemos que é pois unha cooperación con outras institucións que nos fan o traballo diario, ademais, moito mellor e moito máis xusto. Grazas. BNG. Nos Pobra. PP. Bueno, yo, claro, siempre buscamos los matices y, oye, a veces uno quiere hablar de forma coloquial, pero te das cuenta que a veces no es lo correcto, porque a lo mejor no te entienden de forma correcta o te transgresan las palabras.
Entiendo que no es un negocio porque al final es una cesión, pero entiendo que realmente lo que estamos es cediendo una recaudación que puede gestionar el ayuntamiento. Ustedes han incrementado la plantilla de personal y de técnicos de forma consensuada entre ustedes y aún así dicen que nos dicen que nos llega. Y aún así tenemos que ceder gestiones a organismos terceros. Y hombre, creo que realmente las cosas han funcionado de forma razonable y realmente no estamos como para hacer esas cosas de esa manera. También me dice, mire, ya que hablamos de los matices de las palabras, hombre, usted me dice un pago justo, ¿qué quiere decir? Que hasta ahora era injusto. Porque, hombre, si ahora lo defendimos como un pago justo, habrá que entender que hasta ahora era injusto el pago del ICIO. Y no entiendo por qué, porque, oye, usted es la que dice las cosas. Yo entiendo que realmente para el ayuntamiento, para nosotros no es un buen negocio ni una buena operación. No es un negocio porque el ayuntamiento no se dedica a realizar actividades enriquecedoras, sino que es de gestión. Ahí tiene usted toda la razón, pero también entiendo que creo que todo lo que se ha hecho ha sido justo y razonable. No sé, porque ahora nos dice usted que hasta ahora va a ser a partir de ahora justo y hasta ahora no lo era. Pero bueno, no deja de ser un matiz, ya que quiere usted que vayamos a la literalidad de las palabras. Nuestro voto va a ser en contra porque entendemos que oiga, realmente seguir cediendo gestión que podemos realizar a un coste que no es el que y que no nos va a reportar un mayor beneficio, pues no estamos a favor de ello cuando sobre todo estamos en unas circunstancias económicas que así nos lo derivan. Y bueno, cuando tenga los datos le agradecería que nos lo remita. Señor Concelleiro de Facenda. Ben, nada, simplemente matizar que o que se pretende que sea que a recaudación sea o máis exacta posible, é dicir, de toda forma, sí matizar unha cousa, este imposto non se está delegando, é dicir, este imposto que nos sigue tramitando é o propio Concello, é dicir, calquer veciño ben, presenta pois unha comunicación, declaración ou solicitude de licenza, fai a utilización correspondente en base ao cálculo, porque a base impoñible deste imposto é o propio presuposto da obra que o veciño pois establece ou lle dá o construtor ou contratista, e a partir de aí paga o 2,8% do valor deste presuposto. O único que aquí se vai a facer é despois, lóxicamente, como calquera obra pode haber, pois ao mellor se che presupuestan 80.000, ao final acaba sendo de 120.000. Entonces o único que se vai a facer é que esa liquidación definitiva sea a Diputación quen a revise para que se este recaudando o exactamente que corresponde. É dicir, isto, lóxicamente, facer esta recaudación definitiva requeriría digamos que un sobretempo ao Departamento de Urbanismo. Entendemos que xa que a Diputación pois ten esta ferramenta, pois que podíamos usala tranquilamente. E máis, fan outros concellos, creo que non ten nada de malo a colaboración entre administracións. Eu agradecerlle pois á Diputación pois que poña estes medios, oxalá ou allá outras administracións pois tamén foran así de colaborativas. Entonces creo que non ten nada de malo. É como matiz, bueno, decir que efectivamente ustedes xa se opuxeron na anterior aprobación inicial, pero bueno, tampouco presentaron alegacións, así que tan descontentos tampouco deben estar. Así que pola miña parte, pois nada máis, moitas gracias. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Bueno, é verdad. Esperamos. ¿Qué? Xa, pero se contabilizan 5, quero dicir, ao non estar aquí. Entón, pues, claro, non va a cambiar, pero... Perdón, a concelleira que se ausenta como... Bueno, pois vamos ao punto 5, que é proposta da alcaldía, aprobación de expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito número 01/26. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Sí, bos días de novo. Nada, traemos a aprobación un recoñecemento extrajudicial de crédito por valor de 83.006,69 euros.
é relativo pois a facturas de outros exercicios que en moitos casos, salvo no caso de unha, que cando se presentou no exercicio vixente sí que xa non quedaba crédito orzamentario por estar xa casi a final de exercicio. É verdade que as outras a circunstancia foi pois que non as presentaron pois cando se tiñan que presentar. Son de cuantías pequenas, moitas teñen que ver cun servicio tan importante como o comedor sobre rodas, e a única que realmente non había crédito xa na partida cando se presentou, que foi do ano pasado, foi o famoso, que xa temos aquí comentado, debatido, inxusto canon da agua das depuradoras, que realmente dos 83.000 euros son 55.999,58, é dicir, é o 70% do recoñecemento extrajudicial, que, insisto, a nós nos daría igual telo que pagar, porque, pagar xa o temos que pagar, nos parece un pouco injusto, sobre todo porque despois todo isto que ti pagas non che ven repercutido vía pola Xunta de Galicia a hora de que che permitan para inversións de saneamento ou calquer outra cousa. Isto simplemente é un gravamen super injusto, xa o temos comentado, e vou non seguir dicindo, e o único que fai é que estos cartos, en vez de destinalos a cousas que nos podríamos considerar máis importantes, pois é simplemente para que a Xunta poda seguir digamos perxudicándonos como noutras cousas. En principio, despois en función das intervencións matizo algunha factura máis, pero salvo esa, o resto son de exercicios que non se presentaron en tempo. E despois, por exemplo, estas que son máis pequeniñas por exemplo, becas comedor de maio, tal. O problema foi que se presentaron, insisto, son de outros anos, e presentáronse tarde, sí, este ano. Grazas, señora concelleira do PSOE. O voto vai a ser favorable. Benega? Sí, bo día. Noso voto tamén vai ser favorable, simplemente, xa o dixo perfectamente o concelleiro de Facenda, máis do 50% deste recoñecemento ben dado polo canon que temos que pagar á Xunta de Galiza por ese canon, e as facturas que teñen a ver, tamén o explico eu, el con áreas como pode ser de servizos sociais non foron porque naquel momento non houbera crédito, non había partida, que se había, simplemente porque a empresa, por diferentes cuestións que teñen a ver con eles mesmos, presentaron as tarde. Grazas, nos Pobra. Nos Pobra vai votar favorablemente tamén. Pepe? Bueno, realmente vamos a votar a favor, como siempre hacemos para cuando hay que pagar trabajos que se han realizado, entendiendo que realmente están fiscalizados y bien realizados. Solo queremos un par de matizaciones. Nos traen ustedes una relación de facturas para el reconocimiento extrajudicial de crédito, de las cuales 6 son de este año. Digo, me gustaría que... Entiendo que haya facturas del 2023, del 2024 y del 2025, que si el proveedor no las mandó, me supongo que tampoco dice mucho del sistema de control o fiscalización de nuestro concello cuando no reclaman las facturas por posible extravío o despiste. Pero es más sorprendente todavía que traen ustedes facturas, reconocimientos de facturas que tienen fechas de este año, cuando realmente debía haber partidas. Espero que nos lo aclaren, y independientemente votaremos a favor de ello. Y en cuanto al canon del agua, es que ya sabemos la postura suya, la de todos ustedes, creo que también está clara la nuestra. Yo creo que realmente es un coste añadido que tenemos que asumir, pero también creo que ya lo hemos planteado en alguna ocasión. Nos gustaría saber, y aprovechamos la ocasión para plantearlo, y ustedes si quieren nos contestan, y si no, como hacen habitualmente, ¿qué están ustedes haciendo para corregirlo? Porque realmente habrá que hacer algún tipo de actuación para que no tener que estar pagando algo que todos coincidimos en que debemos evitar. Pero para evitarlo entiendo que habrá que hacer actuaciones, incluso buscar la forma de gestionar ayudas o algún tipo de contraprestación para ir disminuyendo ese tipo de caudal que causa ese tipo de problema. Independientemente de ese, que no es el asunto del día, nosotros vamos a votar a favor del reconocimiento extrajudicial. Sí que nos gustaría que nos aclararan cómo es que vienen facturas del 2026 para aprobarlas, porque entendemos que si es del 2026, con los presupuestos vigentes, debería haber partida presupuestaria para ello. Grazas, señor concelleiro de Facenda. Sí, primeiro agradecer o voto a favor de toda a corporación. Creo que é importante, efectivamente, que por traballos feitos a xente poda ter o bono correspondente. Respecto das facturas que usted comenta, claro, aquí hai dúas diferenciacións. Unha cousa é
outras facturas que se meteron de outros anos e polo tanto meteronse tarde e ven na fecha da factura polo traballo que foi, e depois pasa moitas veces que cando contabilizas a factura, claro, queda contabilizada no programa porque se meteu este ano, pero claro, o concepto da factura, se usted se vai aos conceptos da factura, por exemplo, por poñerlle un en pleno ordinario do 22 de maio do ano 25 preséntase na data que aí ven contemplada na factura, pero é de traballos anteriores. Poderíase pagar co presuposto deste ano dicindo unha factura deste ano? Sí, pero sería contablemente de maneira incorrecta. Entonces, pues por eso ten que vir por reconocimiento, que igual realmente se non nos puxáramos exquisitos de todo a intervención, pois sí que podría ao mellor contabilizarla deste ano, pero bueno, creemos que é a maneira máis correcta de facelo así. E despois nada, de respecto do canon xa o temos máis que debatido, simplemente explicar que o canon a nos non nos grava por dous conceptos: ou a contaminación excesiva que ti metes nunha depuradora por ter un descontrol no propio saneamento, ou por un exceso de caudal de agua cando se dan esas chuvias torrenciais, que son máis complicado evitalo. Entonces, pues bueno, aínda así non lo siguen gravando. A nos daría igual que no telo que pagar. Por exemplo, en Lugo aínda debatiron no último pleno ordinario antes da moción de censura unha moción do PSOE neste ámbito, correctamente dicía a portavoz que eles lle daría igual pagar sempre cando eses cartos repercutiran vía axudas da propia Xunta para labores de saneamento, pero non é o caso. Entonces, bueno, pero bueno, é verdad que é curioso que sempre somos os concellos de diferentes cores, ou de cor, non de cor azul como a botella que temos aquí diante, que temos que asumir máis este canon, ou polo menos non se nos compensa de outra maneira. En principio, neste turno, pois nada máis. Grazas. Señora concelleira do PSOE. Benegá. Bueno, nós non acabamos de entender. Acaba de dicir antes o concelleiro de Facenda, os documentos que pon de manifesto, que máis do 50% da cantidade do recoñecemento extrajudicial de crédito supón o canon que nos carga a Consellería e a Xunta de Galiza. E resulta que a solución a non ir a isto é estén atentos ás facturas cando se presentan e reclamen as empresas. Hai que ser serios. A solución é a medio e longo plazo e é cambiar as políticas da Xunta de Galiza gobernada polo Partido Popular. Grazas. Nos Pobra. Sobre este último tema, recordo o recoñecemento extrajudicial de crédito que tínhamos que facer cando chegamos ao goberno de casi 300.000 euros, e recordo as empresas que habían, e hasta me sorprende por súa parte que diga eso, porque algunhas empresas eran moi recoñecidas aquí no Concello e nunca nos explicamos por que existían esas facturas atrasadas de gastos que non son tan fáciles de controlar como unha factura que ven mensualmente. Isto é algo que pasa moitas veces e ten un custo elevado estar pendiente de todas as empresas que presentan as súas facturas, que algo que é da súa responsabilidade, que tamén hai que saber que o Concello final, se non as presentan ao cabo un tempo, perde o dereito a cobrarlas. Non vamos a ter traballadores traballando para as empresas, porque sería en realidad eso. Despois, sobre o tema do canon de depuración, mire, sinceramente, eu creo que é unha maneira que teñen de presionarnos para que nos fagamos ca xestión da depuradora. O canon está creado para eso, para que nós nos fagamos coa xestión depuradora. Foi un goberno do Partido Popular o que no seu día non recibiu as obras, como todo o mundo esperaba que se fixera naquele momento. O Partido Popular naquele momento, o alcalde Isaac Maceiras non quiso recibir as obras e pasamos a ser un concello, pois, o mellor privilexiado, porque hai varios concellos que é a Xunta que paga a depuración e na inmensa maioría son os propios concellos os que teñen que facer ese gasto. A partir de aí, pois se dou esta situación que é irregular, non? Como pasa con moitas outras infraestructuras. Eu non sei se é fácil ou non chegar a esa situación, pero hai concellos que as teñen, outros non as teñen, outros tiveron que construílas, outros ellas fixo a Xunta. Bueno, son cousas que pasan como cando a xestión ben recollida por non as necesidades raíz do territorio, sino por outras cuestións diferentes desde o meu humilde punto de vista. En todo caso, que estamos facendo? Mire, estamos facendo para a control de contaminación. É a primeira vez que se pudo poñer fai 2 anos, creo que foi, 3, non recordo exactamente, a desinfección por luz ultravioleta, gracias a que a auga que conseguimos que salga da depuradora, o que consiguen, é o suficientemente transparente, porque antes era imposible propoñerlo, ni tan siquiera, por a cantidad de emisións que chegaban irregulares a depuradora. A contratación dunha técnica de medio ambiente, neste caso, pudo ser técnico, dese posto, axudou moitísimo a realizar ese tipo de controis. A colaboración, por suposto, colaboración no traballo da Policía Municipal e esas vigilancias constantes e estar encima das empresas para que vayan cumprindo, fixeron que podemos favorecer. Entonces, en base a contaminación, se fóramos tempos de antes, xa nos podían meter sancións, inasumibles.
por completo. Por sorte, conseguimos manter dentro de uns niveles e ca colaboración tamén das empresas que fan as obras pertinentes cando se reclaman e tratan de mellorar. Están facendo unha obra moi importante, por certo, no polígono para mellorar todavía máis nese sentido. Pero nos temos a sensación de que, sexa como sexa, sempre vai haber unha carga económica importante, porque o que queren é que nos fagamos cargo da xestión da depuración. Outros son traballos que corresponden ao Consellería de Obras de rede separativa, que, bueno, se poden ir facendo pequenas intervencións, pero incluso eu recordo unha xornada con Aguas de Galicia onde nos decían que era unha utopía ter as aguas separadas, porque hai moitísimas obras pendientes de facer, e, bueno, e temos falado xa dese problema moitas veces. Por lo tanto, que faremos intervencións, intentaremos facer intervencións para reducir a cantidad de auga doce que chega á depuradora, pero iso non se vai a facer nun prazo razonable de tempo. Entón, acá non vamos a ter que seguir pagando e pagando mentras a lei así o obrigue, e esta sensación de indefensión que temos frente a unha administración maior que nos obriga a cumprir con esta normativa. Moitas grazas, señor concelleiro do PP. Bueno, dos cosas nada más. Entiendo entonces que las facturas tienen fecha de este año, aunque ustedes las ponen el año pasado por el criterio. Bueno, a ver, yo es lo que entendí, estoy preguntando. ¿Las facturas tienen fecha de este año? No, el servicio fue realizado el año pasado, que ya lo pone aquí en el concepto, pero la factura tiene fecha de este año. Eso es lo que entendí de su explicación. Sí, vale, eso es lo que he preguntado. Vale, en cuanto al otro, oye, le agradezco primero que reconozca que, oye, somos un municipio privilegiado en cuanto a la gestión de la depuradora. Es la primera vez que ustedes reconocen públicamente, o de las primeras veces. Bueno, en este sentido, sí, es la primera vez que se lo escucho, y por eso se lo agradezco públicamente, porque realmente nunca se lo he escuchado. No, yo no entendí mal, es decir, yo no entendí mal. Usted mismo dice que en el tema de la gestión, que, oye, uno de los problemas que ustedes entienden de este tema, que creo que tampoco no es el punto del día, pero ya que lo llevamos para ahí, pues hoy hablamos de ello, es que quieren, pues oye, cambiar el sistema de gestión. Y que a partir de eso usted lo que dice que, oye, tenemos una situación privilegiada por la gestión que se hizo en su momento. Yo he preguntado por las actuaciones que han hecho para separar aguas pluviales de locales. Y ya lo hemos preguntado en varias ocasiones, siempre que ven esta historia, siempre nos dicen que hay cosas, proyectos, intenciones, pero entiendo que no se ha hecho nada todavía. ¿Qué es lo que queremos que hay que hacer? Somos conscientes de que separarlo al 100% es imposible, porque la utopía es imposible. Pero señor concelleiro, é que penso que estamos mezclando cousas, estamos pero falando, es que no mezclado, bueno, pero ahora non é o mellor o momento de falar da depuradora, que non ten que ver. Pero es que yo no las he mezclado. Bueno, pero estamos co punto 6 ou 5. Pero es que son ustedes los que... Yo solo he hablado del reconocimiento extrajudicial de deuda, y ustedes me han salido con otros temas. Bueno, pero está ben, pero xa estuvo, xa respondeu no seu momento, pero ahora se está centralizando este debate. Oye, perdón, eu creo que se está centralizando sobre a depuradora. La intervención del portavoz de Nospobra fue todo su tiempo de su intervención centralizado en ese tema. Bueno, pues, vámonos. Fue todo. Bueno, ahora, vamos a intentar, pues vamos a intentar centrarnos, por favor, no tema. Yo ya entiendo que al final, oiga, eso, pues hay que callarnos, o hay que dejarnos no hablar, o hay que... Ustedes tienen unos privilegios porque usted es el que dirige. No es que es así, es que es así. Su intervención fue todo a gestionar, a criticar al asunto por la gestión de la depuradora. Bueno, pues oiga, yo he dicho que no es el tema del día, pero si vamos a eso, yo también podré hablar de lo mismo, pero si no quieren que no hable, pues no hablamos. Nosotros vamos a votar en contra y hagamos el tema, pero como no es la primera vez, yo que quiero es que quede constancia de que si ustedes se desvían del tema, nosotros también nos vamos a desviar. Nada más, ya lo hemos dicho varias veces, y creo que, oiga, lo que no pueden es ustedes hacer lo que bienamente quieran y después decir a los demás que no pueden hacer nada. Eso creo que es lo que es injusto. Gracias. Señor concelleiro de Facenda. Sí, nada, simplemente para concluir o debate, centrándome no tema das facturas, o que quero trasladar aos veciños é que todas estas facturas que veñen en reconocimiento extrajudicial son traballos feitos, servicios que se están prestando aos veciños, salvo, insisto, a factura de Aguas de Galicia dos 55.000 euros,
que, se descontando esta, quedaría o recoñecemento en 27.000 euros, que é unha cantidad realmente moi pequeniña, non vai prácticamente a prexudicar o presuposto que agora está prorrogado, e que para o mes traeremos o correspondente deste ano, e, polo tanto, pois, bueno, a verdade é que é unha pena ter que destinar certas cantidades a servicios que a ciudadanía pois non acaba disfrutando, simplemente son por leas políticas. Simplemente pois comentar isto. Nada, agradecer o voto a favor. Moitas grazas. Bueno, o tema precisamente da depuradora, vamos a ver, que se me acuse a min, precisamente a min, de non deixalos falar, e que vamos, penso que en ese sentido, nos 3 anos que levo aquí, se lle deixou falar sempre en todo momento, e as diferencias que pudo haber entre o que se lle deixa falar ao goberno e o que se lle deixa falar á oposición prácticamente non existiron. Pero bueno, a súa opinión pode ser esa, pero bueno, encarna, lle invito a que vexa os plenos que están gravados, Bueno, pois precisamente por eso no le permito, porque non é su turno. Entonces, bueno, penso que quería dicir eso porque non me parece xusto. En concreto, o que se dixo da depuradora, bueno, moi ben dito, foi precisamente que unha factura de máis do 70% de todo o que supón o recoñecemento extrajudicial de crédito ven precisamente das aguas da chuvia que entran na depuradora. Eso penso que está ben aclaralo. Outra cousa é centrar o tema na depuradora. Bueno, vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 6, que é a proposta da alcaldía de inicio do procedimento de revisión do oficio do nomeamento de don Alberto Maneiro Liñárez como persoal laboral fixo discontinuo na categoría de policía local. Voulle a ceder a palabra ao secretario accidental. Ben, o punto este, a proposta da alcaldía do procedimento de revisión do oficio, é polo seguinte: a revisión do oficio legalmente non está atribuída a ningún órgano da corporación. Aquelo residualmente podría ser a alcaldía. Si ben, por afinidade, sí que se establece que en canto aos acordos de lesividade dos acordos, a competencia do pleno. Hai en este caso jurisprudencia ao respecto, por eso se eleva ao pleno a proposta da alcaldía. A revisión do oficio ven polo seguinte: a figura dos auxiliares de policía teñen carácter excepcional, foron creados pola Lei de Coordinación de Policías Locais e están contemplados no seu regulamento. Aquí houve unha situación que por irregularidades en canto a contratación tuveron que incluir 4 plazas de auxiliares administrativos, de auxiliares de policía na convocatoria extraordinaria de estabilización de persoal laboral. Estas 4 plazas foron cubertas a través do procedimento excepcional de concurso, dos cales, dos 4 que se nomearon, ningún chegou a tomar posesión, posto que pediron excedencias por estar traballando noutros concellos. De acordo cas bases, foronse chamando os seguintes das bolsas, e as plazas foronse cubrindo o ano pasado por primeira vez, este ano por segunda vez. Que sucede? Que as figuras dos policías, dos auxiliares de policía, teñen que contar ca autorización previa da Xunta de Galicia por medio da Dirección Xeral de Emerxencias. A figura é excepcional, posto que solamente están contempladas para aumento poboacional. Quere dicir que se no verano, o Concello da Pobra do Caramiñal ou durante a Semana Santa hai aumento poboacional, pois lóxicamente a carón da lei, o Concello pode solicitar neste caso a autorización para a creación destas prazas. Por outra parte, vostedes saben que aprobaron recientemente un convenio ca GASP para a selección tanto de policías como de auxiliares. Ese convenio está vixente. Entón, nós todas as prazas que con carácter excepcional de auxiliares que se queiran prover, deberamos dirixir á Dirección Xeral de Emerxencias, solicitarlle autorización e
que fagan eles a selección. A selección, eles teñen xa unhas listas que van rotando, van actualizando periódicamente. Entón, este ano queremos 4 auxiliares de policía, a Xunta non los tería que mandar. Aquí, ao estabilizarse as prazas, tiñamos esos 4 postos, non? Entón, ao non entrar os que verdadeiramente lles tocaba por proceso de estabilización, fomos chamando a través da bolsa e foron tomando posesión. Moi ben. Ao caso que se trae aquí, este señor tomou posesión no mes de, quero recordar, no mes de abril do ano pasado, e fixo o chamamento para comenzar o 1 de xullo hasta o 31 de decembro, que era o período autorizado pola Xunta de Galicia. Este señor non chegou, é dicir, tomou posesión, pero se dou de baixa, en 6 meses prestou servicio durante, creo que foron 6 ou 8 días. Estuvo 50 e pico de baixa. Como calquer outro traballador, pois presenta baixa e nada máis. Que sucede? Que o día 31 de decembro dámoslo de baixa, e nos primeiros meses do ano este señor concretamente pide a adecuación da súa praza por discapacidade. A discapacidade ya recoñecen con datas de efectos de setiembre de 2024, quer dizer, anteriormente a tomar posesión. Un dos requisitos que exixe a Lei de Coordinación de Policías Locais é as aptitudes físicas e psíquicas para poder realizar a praza. Se el solicita unha adaptación, unha resolución a man da Xunta de Galicia, na cal lle din que os efectos da discapacidade é anterior á praza, pois é un pé para dicir, pois debemos de facer a revisión do oficio. Non obstante, este señor solicitou a asignación dunha plaza do Grupo A, que ten titulación licenciado en Dereito, e, lóxicamente, como vostedes saben, na administración exixen unha serie de requisitos, é dicir, hai que entrar, é dicir, por cumprimento dos principios constitucionais de igualdade, mérito, capacidade e publicidade. Se se fai unha plaza de carácter laboral fixa discontinuo por 6 meses, non se pode dar unha plaza de funcionario para tempo completo e do Grupo A, cando a titulación que se exixe aos auxiliares de policía é graduado escolar ou equivalente. Entonces, a vista de que se estaba complicando o tema, o que lles fala, pois teña a situación bastante clara, pero pedimos un informe externo. O informe externo veo a corroborar un pouquiño o que xa se viña aquí barallando, que teníamos pensado entre o secretario e o técnico que lles fala. Entón, pois, acordouse por resolución da alcaldía, posto que o impulso lle corresponde á alcaldía, concretamente, el quería comenzar a traballar o 1 de xullo deste ano, pero nos encontramos que se lle fai o chamamento, porque el, lógicamente, coa lei na man, ainda que estuvera de baixa, nós teníamos que facer o chamamento, dar de baixa no INS, dalo de alta nós, e el non empezaría a traballar. Pero claro, nos encontramos que este home está en irregularidade administrativa, está en servicio no Concello de Ribeira. E no Concello de Ribeira aquí finalizou o día 30 de diciembre, pero 1 de xaneiro comezou Ribeira. E desde o día 5 de xaneiro está de baixa. Entón, ante todo o informe ven a corroborar a procedencia da revisión do oficio e que non procedía o chamamento para este ano, posto que hai unha situación de incompatibilidade acreditada por el mismo. Este señor todavía complicou máis, posto que nos empezou a presentar informes psiquiátricos, informes que son, concretamente, non se pode facer uso deles, posto que ten carácter de protección de datos e non podemos dicirlos aquí, pero unha serie de irregularidades. Entón, ante eso, vais a proposta de revisión do oficio. A revisión do oficio lle compete ao pleno o inicio, temos de quedar traslado a él terá un período de alegacións de 15 días hábiles, e unha vez que finalizo o prazo de alegacións, teremos que pedir o informe ao Consello Consultivo de Galicia, como calquer outro acordo de revisión do oficio. En función do que nos conteste o Consello Consultivo, continúa o expediente, ou teremos que adaptar ao que diga o Consello. De acordo? Entón, isto é simplemente o inicio. Esta é a coyuntura do expediente que se trae hoxe aquí. Pois, moitas grazas.
pola explicación. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIPS. Sí, nada, eu simplemente comentar que vou votar a favor. Creo que o secretario accidental explicouno perfectamente, no informe ben tamén perfectamente explicado. Isto non deixa de ser un trámite administrativo, un acto administrativo, pois que procede que sea o pleno como órgano competente pois quen inicie a súa tramitación. Nada máis. Grazas, señora concelleira do PSOE. Nada, tamén o voto vai ser favorable. Nos Pobra, portavoz de Nos Pobra. Paro, perdón, sí, perdón, Benega. O Benega non intervén, pero vai anunciar o... Vale, Nos Pobra. Nos Pobra voto favorable tamén. PP. A ver, yo es que, claro, el otro día hablamos en la comisión informativa de este tema, ¿no? Y, bueno, es bastante farragoso para quien se lo presentan 3 días antes, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a abstener porque tenemos muchas dudas del expediente, sobre todo con la complejidad que él mismo tiene y sobre todo las consecuencias que puede traer. Pero sí que me gustaría decir, esto viene originado por lo que nos dice usted de las irregularidades en la contratación de 4 auxiliares administrativos en sumo. El origen de esto es, como usted decía, es las irregularidades en la contratación de 4 auxiliares de policía local, que después derivaron en que muchos renunciaron o estaban ya trabajando en otro sitio, me supongo, ¿no? Y, bueno, no sé, no ocuparon la plaza, decirlo, por lo que fuera. Y que uno seguía en la lista, y entonces había que seguir en la lista porque estaba así establecido el tema de la contratación, hasta que ahora firmamos el convenio con la Agencia Gallega de Emergencias. Y ahora, es decir, mi duda es, esta persona, yo entiendo todo lo que usted nos dice, si hay una ocultación por su parte de una discapacidad con anteriormente a tomar posesión de la plaza, pues es una irregularidad palpable de que realmente hay un fraude o un intento de engaño de ley. Pero sí que, y esto ya es por curiosidad, nosotros vamos a votar, le vuelvo a decir, a abstenernos porque no tenemos conocimiento tan pormenorizado probablemente como el que tienen ustedes y desconocemos muchas facetas jurídicas o técnicas del mismo. Y esa persona quería reincorporarse ahora nuevamente, pero ¿y cómo quería reincorporarse? ¿Como auxiliar de policía? ¿O como en la segunda, no sé si es, no sé trabajando de qué? Porque una vez que presenta la baja, bueno, la incapacidad que no la acreditará para realizar diversas labores, me supongo que será el motivo para el que solicitamos una plaza diferente, no sé si de otra manera. Entonces, la pregunta, y es solo por curiosidad, independientemente del sentido del voto, es ¿qué plaza es la que quiere ocupar? Se me permite, a mellor me expliquei ben, o tema concreto é o seguinte, é dicir, eu dixeñes un pouquiño as circunstancias das plazas de auxiliares, a regulación, a forma de provisión, como debe ser. O tema de feito é que hai concellos, por limítrofes, chámese Ribeira, que desde hai moito tempo os teñen establecidos así, chámese algún máis lonxano, como por exemplo Betanzos, que chámese Pobra, que empregaron mal a figura do auxiliar, de acordo? Como lles digo, a lei establece o carácter excepcional e autorizado previamente pola Xunta de Galicia por medio da Dirección Xeral de Emerxencia, de acordo? E a selección no Concello, 6 meses, que é o prazo de prestación que teñen. Moi ben. A partir desa data, nós descoñecíamos, o Concello descoñece a deste señor. De feira, marzo, presenta a solicitud de adaptación do seu posto de traballo por discapacidade e acredita a discapacidade ca resolución da Xunta de Galicia e con informes médicos. Ben, nos quedamos sorprendidos porque, lógicamente, está tirando, é dicir, non podemos mirar para outro lado, si está acreditando con efectos retroactivos de setembro de 2024 concretamente posterior a esa data e ao inicio o proceso de estabilización presenta unha documentación, unha declaración responsable conforme está con condicións psíquico-físicas e todo demais para a praza,
efectivamente, como ustedes saben, a lei, concretamente as discapacidades, non é como antes. Ahora mesmo lle otorgan unha serie de beneficios que ahora mesmo calquer traballador cunha situación de discapacidade, o Concello estaría obrigado a adaptarlle dentro das súas posibilidades a súa praza, sempre cando houbera outra da mesma categoría disponibles. Pola particularidade, plazas de auxiliares de policía non hai, é dicir, as que hai ahora mesmo en situación, como lles decía, entre comiñas irregulares, son as que están contempladas aí as 4. Non hai posibilidade de adaptación, posto que as funcións de auxiliares son as que son. Entón, el decía que tiña unha titulación superior e que quería unha plaza do grupo A, é dicir, pedía ou praza de C1 ou grupo A1 directamente, porque tiña titulación de licenciado en Dereito. Como ustedes saben, eso non se lle pode acceder, non se pode cambiar unha plaza de auxiliar por unha plaza do grupo A1, unha plaza laboral a unha plaza de funcionario, unha praza con uns caracteres especiales que é fixo descontinuo con outra a tempo completo. Estaríamos distorsionando tanto a propia convocatoria, que tuvo carácter excepcional, que foron os procesos de estabilización, co que el pedía. Entonces, eso se contestou que non era posible acceder ao tema. Por outra banda, xa estaba pedida a autorización e concedida pola Dirección Xeral de Emerxencias para, creo recordar, que era o período de contratación dun de abril hasta o mes de outubro para 4 auxiliares de policía. Entón, el era un dos que tiñamos que chamar, aínda que estivera de baixa, nos tiñamos que chamar. Pero nos encontramos que cando se fai o chamamento, el presenta outra documentación con cantidad de informes, entre eles que está de baixa no Concello de Ribeira desde 1 de xaneiro. Si nós facemos un chamamento e hai unha situación de incompatibilidade porque xa está prestando o servicio noutro sitio, nós xa nos vemos imposibilitados a chamalo por ese motivo. Segundo motivo de imposibilidade, pois así usou a situación que non era que la acreditou en un principio. Quer dizer, si a condición psíquico-física del xa viña con alteracións desde setembro de 2024, malamente podía acreditar en Dereito que tiña as cualidades cando tomou posesión. Entón, ese é o feito que ahora mismo nos fan traer ao expediente de revisión de oficio de nomeamento deste señor. Quer dicir, o pleno inicia, como lles decía antes, 15 días de alegacións, no cal o interesado poderá presentar todo o que en Dereito estime conveniente, e a continuación se lle pedirá o dictamen ao Consello Consultivo en función do que diga o Consello Consultivo, que en principio, ainda que non son vinculantes, me imagino que aquí o señor alcalde fará caso do que diga o Consello Consultivo, pois faremos o que en Dereito corresponde. Non sei se me entendeu agora. No, es que yo entendí todo el procedimiento y que todo bien tiene un origen en un proceso de contratación que no fue el adecuado y que derivó en este. La pregunta no era esa, mi pregunta era la curiosidad que tenía, no era. Él pide la reincorporación ahora, pero la pide como auxiliar de policía o la pide como técnico de un tipo. Él non pide incorporación, pide adaptación. Él ten un posto de traballo do cual tomou posesión, a adaptación do seu posto. E se non é posible adaptarse ao posto de auxiliar, pide la otra opción. Un C1 ou un A1. Vale. Pasar de laboral a funcionario. De acuerdo. Me entende? Ya lo entendo. É simplemente, é dicir, non é unha situación que vamos ter todos os días. Moitas veces, perdonando a expresión, pero saben ustedes que contra o vicio de pedir esta virtude non dar. Pódese dar aquilo que en dereito corresponda, pero non o que non corresponde. Non creo que ningún de vostedes entendera, axustado ao dereito, conceder unha plaza de A1 nin de C1 directamente. Estaríamos cometendo unha irregularidade administrativa e un acordo que empezaría viciado de nulidade de pleno dereito. Non nos atemos ao procedimento. Nin houve convocatoria, nin houve provisión, simplemente discrecionalmente lle damos unha praza. Por qué? Porque ten a condición de discapacitado. Pois non podemos darlle. A discapacidade, o que di é que se calquer traballador, neste caso, acreditado de discapacidade, a empresa debe buscar acomodo nun puesto de igual categoría. Pero se non os hai, non o pode dar.
E o que non pode darlle é un puesto superior. Ningún puesto cambiar de 6 meses a 12 meses. E non pode darlle un de laboral cambiarlo por outro de funcionarios. Non ten a súa legislación específica, como vostedes saben, os funcionarios se rixen polo dereito administrativo e o persoal laboral se rixe polo dereito social. Entonces, hai imposibilidade. Entonces, ahora mismo, se este señor non está en condicións, ni nunca estuvo en condicións de prestar servicio, nunca lle debimos de haber dado a toma de posesión, pero se lle dou a toma de posesión porque se desconocía todo o que estamos dicindo. Entonces, é a única forma, concretamente, unha de dúas, o Concello da Pobra asume isto de por vida, ou haberá que facer a revisión do oficio con o único procedimento que establece a lei para revisar un acordo que en principio foi válido en función da documentación que presentou. Non así ahora, cando aporta outra documentación que ven a demostrar todo o contrario. E a práctica nos ven a decir de que se o ano pasado de 6 meses prestou o servicio durante 8 días, este ano xa está en baixa, continuou baixa médica, causou alta os últimos días de decembro. Tan pronto se acabou o contrato, tomou en Ribeira. En Ribeira douse de baixa, e sigue estando de baixa o día da data. Bueno, pois moitas gracias. Sí. Señor concelleiro de VIPS, non sei se ten PSOE, BNG, Nos Pobra, PP. Pois imos a proceder á votación. O que pasa que saleu outra vez Bea. Non sei se queredes que esperemos por ela ou... A min como que era o PP. Si quere que esperemos, esperamos. Si non, procedemos á votación. Vale. Bueno, pois votos a favor, non? Votos en contra, abstencións. Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 5 abstencións. En concreto, Beatriz é a concelleira que non está nestes momentos. Bueno, pois pasamos ao punto 7 da orde do día, que é proposta da Alcaldía sobre a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Ten a palabra o señor concelleiro de Medio Ambiente. Sí. Eu, se vos parece, podemos debatir conxuntamente os 2 puntos, porque hai unha pequena diferencia que explicarei. Bueno, pois sí, se vos parece, o xuntamos o punto 8, que é proposta da Alcaldía de adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor en materia de pilas e acumuladores. Pois ten a palabra, señor concelleiro. Ben, pois son 2 convenios que xurden, deste sistema colectivo de responsabilidade ampliada na produción e que, veñen a regular e a facilitar e a promover a economía circular e a reciclaxe e a reutilización de distintos produtos. Sí. Non, digo se temos que votar o... No, por separado. Por separado. Debatimos xuntos e despois se vota por separado. Se vota por separado. Ben, e un deles é para a recollida de aparellos electrónicos, que aquí vamos a ter un pequeno beneficio porque, nos van a pagar ao Concello, porque xa temos instaurado un sistema que se recollen no punto limpo. Agora mesmo non había un sistema no que a empresa lle pagaba o transporte e ao mesmo tempo pagaba polos residuos e quedaban, digamos, como equilibrado. Agora, como van a vir a recoller, pois directamente nos van a pagar. A empresa que se encarga do punto limpo non vai ter que pagar a ninguna empresa para que yo recolla, nin os vai a vender tampouco. Entonces, simplemente os van a recoller, nos van a pagar unha cantidade que, tampouco é esa moi importante, pero virá para, equilibrar mellor as contas no que é a xestión dos residuos sólidos urbanos. En canto das pilas, pois non fomos a ese sistema porque
bueno, se van a colocar 5 contedores que recordaron no mercado, no Concello, na Casa de Cultura, no CAF, e falta un. Bueno, son 5 puntos de recollida. Aquí temos dúas posibilidades. Ou recollemos nós e os levamos ao punto limpo e aí viñan e nos pagaban, ou se fan cargo eles todos da xestión e non nos pagan nada. E nos preferimos eso porque, bueno, por a cantidad que dan e dedicar traballadores da brigada a fazer, bueno, a Concellería que está detrás non iba a parecer nada ben, xa para empezar, a Concellería de Servicios Municipais, pensamos que é moito máis efectivo dedicar a brigada o que ten que facer que non a ese traballo que ao final no que nos van a pagar pouco significativo, non? Pero, bueno, vai a significar que se recollerán máis pilas, esperemos, a cidadanía por lo menos terá máis facilidade para acceder a estos puntos donde, bueno, pues, contribuiremos dunha maneira máis eficaz a unha mellor xestión dos residuos sólidos urbanos. Pero, bueno, son todos estes convenios veñen na mesma liña que xa os outros que trouxemos a pleno e algúns pois, van a significar mellores económicas, pero todos en xeral van a significar unha mellor xestión en principio dos residuos. Tamén habrá que ponerlos en marcha e ver como funcionan e ver as posibilidades que teñamos tamén de mellorar o noso punto limpo, pero, bueno, unha posibilidade que hai tamén é a de favorecer a reutilización, pero para iso tens que ter un punto limpo máis preparado con, digamos, unha posibilidade de exposición para que a xente vaya ali e poda reutilizar os produtos dunha maneira un pouco máis organizada, que ese sí que nos podría dar un pouco máis de beneficio económico, pero tamén requeriría de investimento e bueno, non está recollido no contrato actual que a empresa que xestiona o punto limpo. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Sí, nada, simplemente anunciar o voto a favor. Soe. Tamén anunciar o voto a favor. Benega. Benega tamén a favor. PP. Nosotros teníamos a votar a favor. Bueno, se non tendes nada máis que dicir, podemos empezar a votar as mocións por separado. Os acordos. Sí, 7 e 8, vale. Pois a favor, votos a favor da moción da proposta número 7. Pois queda aprobada por unanimidade. Votos a favor da proposta número 8. Pois tamén queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto 9, que é moción do Grupo Municipal do PP relativa ao informe de sustentabilidade financiera da AIRF. Ten a palabra o señor concelleiro do PP, non sei, ou concelleira. Bueno, buenas tardes. Buenos Sí, días. sí, claro. Sí, podemos ter un pequeno descanso de 5 minutos.
Bueno, imos a continuar, entón, ca orde do día. Vamos a pasar ao punto número 9, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa ao informe de sustentabilidade financiera da AIRREF. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, nada, hace unos días se hizo público el informe de la entidad de responsabilidad fiscal y financiera, y donde pone de manifiesto que somos el municipio donde de toda nuestra comarca que tenemos peores ratios de cumplimiento en cuanto a la estabilidad y la responsabilidad fiscal. Entonces, algo que ya veníamos manifestando de forma recurrente durante distintos momentos, y que, bueno, entendemos que al final ya no es solo que lo digamos nosotros, sino que realmente los ratios así lo demuestran. Por lo tanto, tenemos una moción para que se cambie la forma de gestionar y que, oye, se adoptan las medidas necesarias para contener y racionalizar el gasto corriente, el gasto de personal, que está, a nuestro entender, totalmente, oye, no digo desbocado, pero sí desproporcionado, y, oye, y reprobar al concejal de Hacienda, porque realmente su responsabilidad es controlar que los parámetros cumplan la normativa legal establecida y no tener que venga un organismo a ponernos en evidencia y sobre todo reflejar una realidad que nadie es seguro, y entiendo que a ustedes tampoco le gustaría que ocurriera. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Ben, bos días. Bueno, aquí varias cousas. O primeiro que quero comentar, como curiosidade, se se me permite, é que fai aproximadamente un ano e pico, 8 de marzo, estábamos o señor Durán Maeseu comendo troitas en Oroso, donde ele me estaba ofrecendo formar parte do seu equipo. Entendo porque me considera unha persona válida, e un ano e pico despois, pois, me quere reprobar. Entonces, bueno, hai que ver o que cambian as cousas cando un non consigue da outra persona o que pretende. Dito isto, vamos co informe, vale? Que reflexe o informe? Porque os informes hai que saber lelos como calquer informe económico, que aquí xa se ten demostrado que a bancada popular costalle bastante os informes, non só os internos da propio Concello que fai o Departamento de Intervención, senón incluso os externos. É dicir, o informe que reflexe é que durante estes anos incrementouse o gasto corrente son servicios que se prestan á ciudadanía, que se aumentan. Por que o Concello tuvo esta capacidade de aumento? Porque usou o remanente de tesorería positivo que tiña de casi 2 millóns. Entonces, ese uso de remanente permite prestar máis servicios, xa sea por inversión ou gasto corrente. Que che di este informe? Che di que se esos gastos que ti aumentaste se manteñen no tempo e non se financian en base a ingresos correntes, senón que se están financiando en base a remanente de tesorería, si pode haber un problema de financiero. Que pasa? Estos gastos, lógicamente, son para actividades puntuais, aumentar, pois, ao mellor suplementar a partida, pois, por exemplo, de mantemento de instalacións deportivas, que se está dotada de 40.000, pois, permite aumentar outros 20.000 para ese ano poder facer máis actuacións. Isto en canto o que di realmente o informe, é dicir, porque aquí este Concello, tal e como se expón aquí na moción, que se fala de proveedores, traballadores e veciñanza en xeral, cumpre prácticamente con todos os pagos aos traballadores, aos proveedores que están contratados. Respecto a sustentabilidade financeira, non hubo un solo exercicio desde que eu tomín, digamos, a responsabilidade como concelleiro de Facenda, donde aquí se presentara un remanente de tesorería negativo, que eso sí sería un problema, vale? E despois, en canto ao incremento desproporcionado do gasto corrente do gasto de personal, é super curioso, porque, claro, se nos acusa de aumentar o gasto corrente, pero eu vou dar datos, porque, claro, o dato mata relato, que se suele dicir, porque aquí, aparte de falar moi xenérico, na moción non se dá un solo dato. Entonces, no presuposto do ano 2024, o gasto corrente, o gasto de personal, supoñía do total do presuposto o 85%. No que está en vigor ahora mismo, temos prorrogado, supón o 78%. É dicir, aquí non hubo ningún tipo de aumento, e máis, incluso disminuiu porque tamén fomos quen de xerar máis recursos, en parte gracias, por exemplo, a administracións como a Diputación, que cada vez fai un post máis xeneroso, que, por cento, foi aumentando a aportación que lle dá aos concellos, cousa que outros non fan. Despois de gastos que, supostamente, para o PP aumentaron, son despilfarro, vamos explicar algúns que nos consideramos que para a veciñanza son bons, e depois
cada un que saque as súas propias conclusións. No 2024, por exemplo, unha partida para desbroces se dedicaban 70.000 euros, a Urbaser, que é a recollida de lixo, que é un contrato que está con esta empresa, 362.000, a Sogama, 282.000, para o canon de depuradores, que foi a primeira vez que tuvemos que meter o canon do que falamos antes, foron 84.000, que se podían haber destinado a outras cousas, veterinarios, benestar animal, dedicábanse 24.000, comedor sobre rodas eran 30.000, para festexos había 60.000 nese ano 24, para comercio había 30.000, para, por exemplo, subvencións deportivas había 28.000. E no ano 25, este aumento desproporcionado que aquí nos di o portavoz popular, según el desproporcionado, insisto, que se dedicou? En desbroces aumentouse, desbroces, creo que é importante, toda a ciudadanía o demanda, creo que é importante prestar ese servicio, aumentouse un 42%, pasou de 70.000 a 128.000, bueno, según o señor Durán, despilfarro, eu non sei como faría el se fora alcalde para desbrozar, supoño que xa terá el os medios e polo tanto non lle costaría un patacón ao ayuntamento. En canto a Urbaser houve unha subida do 3%, lóxicamente, porque os servicios tamén aumentan conforme ao IPC que estamos. Bueno, esta é moi buena, Sogama aumentou un 38% respecto á subida que meteu a propia Xunta de Galicia digamos, ao tratamento do lixo, e por certo, este goberno non o repercutiu nos veciños na súa totalidade. Seguimos asumindo 150.000 euros do servicio para que os veciños non se sintan agraviados. E incluso estamos contravindo a lei 8.1989 de 13 de abril, que é de tasas e precios públicos, que nos obrigaría a que o coste, o que ingresamos polo coste, cubra o que ingresamos de tasa de lixo cubrira na súa totalidade o coste, e non o estamos a facer porque consideramos que as malas políticas da Xunta non deben trasladarse aos veciños. Canon de depuradoras, tuvemos que aumentalo, pasou de 84.000 no ano 24, pasou a 100.000. É unha subida moi importante que se podía estar destinando a outras cousas. Veterinarios tamén aumentamos de 24.000 no ano 24 a 32.000, é un 25% máis. O comedor sobre rodas aumentámoslo un 16%, de 30.000 a 6.000, que dá servicio a persoas. Festexos, asumimos as festas do Nazareno porque a comisión xa se vía moi maiores e non a podían asumir, de 60.000 a 112.000, un 41%, pero según a bancada popular, estos son despilfarros. Nós non consideramos que sea despilfarros, sino servicios que a ciudadanía disfruta. E por certo, si vamos a porcentaxes que tan preocupados están, insisto, gasto persoal e gasto corrente no ano 24 significaba o 85%, no ano 2025 o 79% do orzamento, cousa que está en línea co resto de orzamentos. E xa que están tan preocupados, direi que si se van, por exemplo, a un concello onde ustedes conseguiron facer o que conmigo non foron capaces, que é unha moción de censura, direi que no ano 26 o presuposto de Ribeira, o gasto corrente, o gasto de persoas supón o 79%, que é exactamente o mismo que está supoñendo no presuposto que temos prorrogado para nós este ano. E por certo, para tranquilizalos, no ano 26, o do presuposto do ano 26 que virá para o mes que ven en pleno extraordinario, vai a representar o 80%, é dicir, estamos en línea incluso con concellos de ustedes que son os aladís da xestión e que o fan todo perfectamente. Despois, respecto tamén do outro tema, nós, aparte de prestar servicios novos e servicios necesarios para a ciudadanía, tamén fomos quen de rebaixar a débeda. A débeda no ano 24 estaba en 2.673.642,37, que representaba un 38% do total que se lle permite ao Concello. No ano 25 disminueu medio millón de euros, 2.102.417,85 euros, e as previsións tras finalizar este ano e co presuposto que aprobemos o mes que ven, esta quedará nun 1.739.168,29, o que vai a representar un 24% do total, tendo en conta que o Concello tería capacidade hasta o 75%. Polo tanto, se ustedes me queren reprobar, van a intentar, non van a ser capaces. Se se sinten mellor, está perfecto, pero xa está ben de que ustedes levan 3 anos prácticamente trasladando a ciudadanía que económicamente estamos mal, que non cumplimos os nosos compromisos. Cumples absolutamente con todo, e incluso cas pedras que nos poñen no camiño, porque, insisto, hubo certos gastos que tuvemos que asumir e aumentar e que non repercuten directamente na ciudadanía, como o famoso canon que falamos, como o SAF que non se financia ao 100%, e temos que asumir unha parte moi importante dun servicio imprescindible para a ciudadanía. Tamén agora, que por exemplo recentemente se está limpando a AC305, que gusta moito vela limpiña e vela desborzada, pero que está asumindo o Concello
cun coste de cerca de 30.000 euros, que eso non nos correspondería a nós. E así podía estar bastante tempo. Entonces, bueno, leccións creo que ninguna, léanse ben os informes, creo que se en algún momento pretenden gobernar este Concello, está ben que os lean ben, ou polo menos que os sepan interpretar, que eu entendo que os leen correctamente. En este primeiro turno, pois nada máis. Moitas gracias. Xoe? Bueno, pois a verdade é que despois de ler con calma a moción que presenta o Partido Popular, parece que o Concello da Pobra estivese ao borde da quebra, non? E bueno, eu creo que o Partido Popular, unha vez máis, pero agora utilizando un informe da AIREF de maneira interesada, para construir un relato, non? Que sempre suelen facer o mesmo, un relato alarmista e xerar preocupación entre a nosa veciñanza. Pero, bueno, como ben lle explicou o Concelleiro de Facenda, eu creo que omite deliberadamente datos fundamentais. E a realidade é que este Concello ten a capacidade de investimento, ten capacidade de endevedamento e, ademais, reduciu de maneira importante a débeda municipal, co cal, entonces, é un pouco incompatible coa imaxe de desastre económico que pretende trasladar o Partido Popular. E ademais sorprende escoitar determinadas leccións de xestión económica precisamente por parte de quen deixou unha débeda moito maior da que existe hoxe en día, porque os datos están aí e os datos demostran que desde que o Partido Popular deixou o goberno municipal a débeda pois mellorou notablemente, non? Polo tanto, eu penso que hai que ter un pouquiño de menos alarmismo, porque aquí non se improvisa, hai unha planificación, hai un control económico, hai contratacións con procedementos administrativos, con licitacións, con fiscalización técnica e con cumprimento estricto da normativa. E é verdad que hai gasto, claro que hai gasto, pero hai gasto porque hai servicios sociais, hai gasto porque hai investimentos, hai gasto porque hai políticas sociais, hai gasto porque hai mantenimento de instalacións, hai gastos porque hai actividade municipal. E gobernar pois é asumir esas responsabilidades, non? Ir dar resposta na medida que vayamos podendo ás necesidades da nosa veciñanza. Por iso que eu non podo aceptar ese discurso permanente que ten o Partido Popular do medo, intentando trasladar sempre á cidadanía unha sensación de caos deste goberno, non? E ese caos económico que tampouco non existe. Por todo isto eu vou a votar en contra desta moción, evidentemente, e tamén quería deixar constancia que tamén voto en contra desa tentativa de desacreditar o traballo do Concelleiro de Facenda, non? Que está realizando unha xestión rigorosa, responsable e perfectamente coñecedora da situación económica do noso Concello, co cal nós seguiremos traballando desde a responsabilidade, desde o rigor e desde a defensa dos intereses da veciñanza, sin utilizar ese relato do medo. Unha cousa é facer oposición, é outra cousa moi distinta, é intentar asustar a veciñanza. Grazas. Benega. A verdade é que o BNG non iba a intervir porque ten plena confianza na Concelleira de Facenda, pero vendo, digamos, que a exposición desta por parte do Partido Popular desta moción, pois temos que intervir. Esta moción é unha máis da que trae o Partido Popular sin ninguna base, unha moción feble. Non hai ningún dato que leve a avalar os acordos que piden. E máis, o Concelleiro de Facenda acaba de dar os datos da situación económica do que é do noso Concello. E aparte de ser moi feble porque non se basa en nada tangible, en nada obxectivo, sino en interpretación parcial e construción de relatos que ás veces non son reais, pois aparte é incoherente. Porque no primer punto dos acordos nos din que temos que racionalizar o gasto e sempre fala do personal, pero pola contra, en outras intervencións del, nos recrimina porque cedemos ou conveniamos con outras administracións pois determinadas cuestións como pode ser o ICIO, porque se lle explicou que nós concretamente neste Concello pois non temos o personal, o número de personal pois que o podería realizar aquí. Polo tanto, nos decimos que é demagóxica, incoherente e, por suposto, nós, como BNG, non imos reprobar ao Concelleiro de Facenda, senón que imos demostrarlle o noso total apoio. Grazas. Señor Concelleiro, portavoz de Nos Pobres. Ben, a moción lese por sí misma nos acordos, non? Porque que o Goberno Municipal adopte as medidas e, sin embargo, o reprobado únicamente o Concelleiro de Facenda. Se dixera que o Concelleiro de Facenda adopte as medidas,
e reprobar o concelleiro, pois ainda teria o sentido, pero evidentemente somos o conxunto do goberno responsables de toda a xestión económica, aínda que leve as cifras e traballe máis os orzamentos e todo eso, pois ese é o concelleiro de Facenda. Pero a súa explicación foi abondosa. Eu evidentemente vou a anunciar o voto contrario de Nos Pobra e veremos cales son os argumentos a maiores que pode utilizar o Partido Popular. Pero, bueno, estes datos macroeconómicos do Concello moitas veces veñen derivados pois das reglas que temos que soportar as administracións municipais, que temos que facer fronte a gran parte da débeda a nivel de todo o Estado e que nos restrixen moitísimamente moito a liberdade de acción, por así decirlo, non? Non podemos incrementar o orzamento libremente, ainda que teñamos a posibilidade de esos ingresos, e así sale a regla de gasto que sale e todo o demais. En todo caso, nos vamos a votar en contra e a xestión económica será mellor ou peor e xa calificarán os veciños e veciñas dentro dun ano. Moitas grazas, señor concellero portavoz do PP. Bueno, yo realmente quien nos escuche, realmente tenemos una situación económica maravillosa. No sé entonces por qué la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que somos el único que no cumplimos exageradamente. Supongo que, oye, no deben ser independientes, me supongo que nos dirán que tampoco no son independientes, que no son responsables y que no saben nada de fiscalidad. Nosotros solo venimos a exponer aquello que hemos retirado en distintas ocasiones y que ahora, oye, hay un organismo independiente del gobierno de nuestro país que lo ratifica. Y aún así, pues nada, entiendo que nos van a decir es que gastamos en esto, sin nadie duda de que ustedes gasten en eso. Lo que estamos diciendo es que realmente los parámetros no los cumplimos. Nada más. Y no los cumplimos porque, oiga, sin ustedes eso, no, me parece muy bien el 77%, 79% y el 80%. Somos el municipio de toda la comarca donde el gasto de personal y gasto corriente es el más elevado por vecino. Pero bueno, los datos están ahí en todo lo que está aprobado. Pero ya no, mire, no es un tema de... que al final es que ya no lo decimos nosotros, si lo dice un organismo independiente. Y aún así, pues oiga, ustedes se autocomplacen, se aplauden mutuamente y se dan palmadas en la espalda. Me parece muy bien, ya sabemos cuando la presentamos que esto no se va a aprobar. Pero de alguna forma tenemos que decirles a ustedes que lo están haciendo mal. No porque ya lo digamos nosotros, que ya sé que a nosotros nunca nos van a creer, que si el relato, que si lo que usted quiera, todos los datos que pongamos no van a tener constancia, pero es que ya nos lo dice una instancia superior. Y si, oigan, si quieren seguir ustedes la misma dinámica, y mire, el ejemplo es muy palpable. Es decir, es tan sencillo como este. La portavoz del bloque decía ahora mismo que no quería intervenir y al final el ejemplo que puso fue lo del litio. Hemos delegado el cobro de los impuestos, muchos impuestos y tasas a la Diputación, pero seguimos teniendo el mismo personal que lo hacía antes. Ya sé que nos van a decir, no, es que ahora están dedicados a otra cosa. Pues, oiga, pero estarán dedicados a otra cosa que no nos genera ingresos. Y al final ese es el resultado de ir incrementando los gastos de personal, los gastos corrientes, porque, oiga, lo han incrementado ustedes de forma exagerada. Y el resultado, lo vuelvo a decir, es que no lo digo yo. Yo entiendo que ustedes me digan a mí que, oiga, que mentimos, que engañamos a los vecinos, que, oye, que tenemos rabos, cuernos y echamos fuego por la boca. Pero la realidad es que, oiga, ya no lo decimos nosotros. Y si aun cuando lo dice otro organismo, también ustedes dicen que no, pues oiga, nada, estaremos funcionando estupendamente, haremos las cosas de forma maravillosa y, oiga, el futuro es estupendo. Nos habla oye, de cosas que realmente no se corresponden con la realidad. Y que, oiga, tienen que ustedes al menos tener la humildad de reconocer que no lo hacen, no con mala intención, que yo la mala intención no se la achaco a nadie, porque creo que todo el mundo estamos aquí para hacer lo mejor que podamos o lo que queramos, pero sí que no lo estamos haciendo bien cuando alguien nos dice que no lo estamos haciendo bien. Pero oiga, sigan ustedes en cuanto a reprobar al concejal, oiga, es su competencia. Es cierto que al final supongo que son decisiones consensuadas y me supongo que las dificultades mismo la dificultad de traer el presupuesto, que aún estamos a medio año y no lo ha traído, pues será ponerse entre todos ustedes de acuerdo que tendrán cada uno unas preferencias o unos proyectos diferentes, aunque después no se vean plasmados en ningún sitio. Y entiendo que esas son dificultades que ocasionan, pero realmente el responsable de la gestión económica y de los números es quien es, independientemente que ustedes voten y voten todos de acuerdo, lógicamente, pero oiga, yo cuando sea un tema de obra, pues se lo diré a la concejala de obras, cuando sea un tema de personal, y cuando es un tema económico de Hacienda, tendré que decirlo al concejal de Hacienda. Grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Sí, ben, bueno, primeiro agradecer aos meus compañeiros o recoñecemento
ao traballo que se fai desde o Departamento de Intervención, Tesorería, Recaudación. Creo que tanto os traballadores como esta persona creo que se está facendo ben. Creo que calquera pode ver que na réplica do señor Durán non deu un solo dato. El nos di a palabra mágica de la realidad es la que es, porque yo la considero así, e de aí non me mueve nadie. Moi ben, é moi subjetivo esa, eu respeto esa forma de verlo, pero que usted non deu ningún dato que avale é o desastre económico que usted di. Eu dinlle datos, dinlle porcentaxes, dinlle onde se está, en que se gasta máis, en que se gasta menos. Entonces, bueno, é moi complicado debatir con alguén que non ten intención de debatir, sino simplemente trasladar aquí un discurso e dicir está todo mal e da igual o dato que me des. Dá exactamente igual. Eu lle podo ter aquí un extracto bancario das contas do Concello dicindo o líquido que hai e seguramente usted seguirá dicindo que está mal. Entonces é moi complicado nese aspecto. Pero sí que quero explicar unha cousa. Este Concello no ano 2024 tiña un remanente de 2.200.000 euros, remanente que se utilizou para aumentar e prestar máis servicios á ciudadanía. Nese mismo ano, as reglas fiscais, é dicir, esta lei que aprobou o PP no seu momento, no ano 2013, en plena crisis, para cumprir con Europa, e que impideu que os concellos durante anos puderan usar remanente por esas boas xestións que estaban a realizar, non tuvo consecuencias porque esas reglas estaban, pois, digamos, inhibidas polo tema do COVID. No momento que se activaron, o que che están a decir é que se ti ingresas 10.000 tes que gastar 10.000. Creo que isto entra dentro de toda a lógica. Que se fixo aquí? Que como ti tes un remanente de 2 millóns e polo tanto podes tirar de aforro para prestar incluso máis servicios, é o que aquí se fixo. Lóxicamente, a autoridade fiscal o que che está dicindo, mira, se eso que ti usas do aforro para financiar gastos se manteñen no tempo e non son temporais, sí que pode haber un risco, cousa que eso non pasa. Como aquí digamos, na liquidación da 95, intervención dixo, mira, por usar o remanente e activar as reglas fiscais, creo que era conveniente facer un plan de axuste. Se fixo un plan de axuste, no presuposto da 96 irá axustado e, polo tanto, non habrá ningún tipo de problema. Insisto, aos traballadores se lle pagan, aos proveedores se lle pode pagar, e mire, se algo demostra a capacidade económica que ten este Concello é que pode afrontar imprevistos que non están contemplados en ningún orzamento. Que o paseo dos areos caia por un temporal non está previsto. E o Concello asumeu o arranxo íntegro. Conste que, por cierto, Costas do Estado falouse con eles e si estaban dispostos a botaron a man, pero claro, toda a tramitación é tediosa e, polo tanto, había un risco de que aí eso fora peor. E, bueno, lóxicamente, cando falamos que a Xunta de Galicia, que estaba moi interesada nas competencias do litoral, directamente nos dijo, cierran la puerta al salir. Entonces, bueno, se o Concello estuvera mal económicamente non podría afrontar un gasto de 74.000 euros, que creo que foi no que quedou na empresa que o fixo. E despois volvo a dicir, respecto de axustes fiscais, é que Lousame, un Concello que ustedes gobernan, que son os baladís da boa xestión, os que nos dan exemplos demais, no ano 24 aprobou un PEF igual, porque entendo que o Servicio de Intervención lle diría, mire, teñeno que aprobar. Estou seguro de que siguen prestando servicios de igual maneira. Entonces, o que lle quero trasladar á ciudadanía é temos menos deuda que nunca, é dicir, temos unha capacidade para endebedarnos moi grande, é dicir, podríamos ahora mismo pedir 3 millóns de euros tranquilamente de débeda e non pasaría absolutamente nada, non nos pasaríamos dos ratios e calquer banco posiblemente iría a esta licitación deste crédito. Entonces, o que quero trasladar á ciudadanía é que non lle fagan caso ao alarmismo que intentan trasladar dende o Partido Popular, é o xogo que les levan facendo 2 anos, sin dar un solo dato económico, insisto. O Concello cumpre cos proveedores, cumpre cos traballadores, é capaz de prestar servicios, incluso máis alá do que por competencia lle compete, e polo tanto creo que nese aspecto podemos estar tranquilos. E por cento tamén, fíxese se somos rigurosos, que nós ano tras ano traemos o presuposto a aprobar que outras administracións incluso con maioría absoluta, vale? Como é o Concello de Porto do Son, o ano pasado non levou ningún presuposto e teñen maioría absoluta, non teñen que debatir con nadie, e aquí somos 4 partidos moi diferentes e poñéndonos de acordo, encima dando un exemplo do que debería ser a política. Así que, polo tanto, bueno, se ustedes se quedan tranquilos intentando reprobarme, non hai ningún tipo de problema. A reprobación xa se comprobou que non é por unha cuestión económica, sino porque, lóxicamente, non lles entrín polo aro como ustedes querían. Pero, bueno, xa demostraron que non son de palabra, porque comendo unhas truxas malaban e agora me queran reprobar, pois xa se ve que cando non hai palabra, pois non se pode fiar. En principio, nada máis. Moitas grazas, Zoe. Bueno, pois eu
Un pouco mesmo, non? Para rematar, eu creo sinceramente que unha cousa é facer oposición, que é totalmente lexítimo, e outra moi distinta é intentar pois asustar a veciñanza utilizando continuamente esa política do alarmismo, non? Que non están acostumbrados pleno tras pleno o Partido Popular. Porque por moito que repitan ese relato catastrofista, que o repiten, a realidade é que este Concello reduciu a débeda, ten a capacidade de investimento, segue cumprindo con normalidade as súas obrigas económicas, co cal eso non se reflexa no que vostedes queren utilizar con ese informe do AIREF, o que ese informe queredes coller a parte que vos convén, solamente, pero como ben lle decía o concelleiro de Facenda, datos. Entonces aí, pois entón igual falamos de outra maneira. Entón, nada, non imos a contribuir a crear esta alarma que queredes crearlle aos caros veciños, que non se corresponde, ademais, para nada ca realidade do noso Concello, por eso votaremos en contra desta moción. Moitas grazas, Benega. Sí, eu quería facer alusión a 3 cuestións. Eu creo que unha vamos estar todos de acordo, e é que dunha vez por todas temos que facer un debate serio sobre o financiamento dos concellos. Porque son outras administracións, por exemplo, a Xunta de Galiza, que non está asumindo as súas competencias e que temos que ser os concellos quen paguemos servizos que tiñan e labores que tiñan que facer eles. Polo tanto, hai que dar dunha vez por todas o debate. Segundo, o Partido Popular é un gran descoñecedor, o Partido Popular da Pobra do Caramiñal é o gran descoñecedor do plan económico e financiero. Porque no plan económico e financiero que veu este pleno, pois xa se polle unha serie de medidas que, pois equilibre todo o que é orzamento, que, por certo, se aplicará no seguinte orzamento. E terceiro, que para min é dos máis importantes, e meus compañeiros que falaron con anterioridade o acaban de facer alusión. Isto é política, o que hai aquí. 4 partidos que moitas veces están nas antípodas ideolóxicas, pero que fan política pensando sempre no que no ben da veciñanza. E datos importantes, sí, porque hai datos que se lle deron antes e que podemos manexar. Reducción de débeda, importantísimo, vale, para non ser intervidos por outras administracións. Aumentamos servizos, non só os servizos que se dan, sino en partidas orzamentarias. Gustaríame saber que concellos da Redonda, e non vou dicir comparables a Pobo en poboación, como pode ser por todos son, senón Ribeiro, incluso Boiro, que teñan servizos como os nosos, servizos que moitas veces non se ven, pode ser servizos sociais, pero que fan incidencia na vida cotidiá do que son os veciños. Polo tanto, e todo isto con algo moi importante, sin unha sobrecarga impositiva. Polo tanto, non é que o estemos facendo mal, é que o estamos facendo moi ben. Nos Pobra. Ben, é que incidir no mismo que xa falaron e a parte, bueno, o Concello de Facenda de maneira extensa, pero que ese primeiro punto é o PEF. Adotar as medidas necesarias para cumprir e facer o PEF, que moitos concellos que tiñan a obrigación de facelo non o fixeron. Nos o fixemos e o temos aí e vai a ter o seu reflexo nas contas deste ano. Que sabíamos que podía pasar isto? Sí, porque sabíamos que utilizar o gasto corrente e o remanente para gasto corrente ao final sube o gasto do Concello, eso non está permitido e nos iba a dar problemas no futuro, pero mentre se mantiñan esa excepcionalidade de medidas, pois estaban para algo. Por algo, desde o Estado e desde Europa consideraron que era un momento de tomar medidas excepcionais, porque non só hubo unha pandemia, hubo unha guerra e hubo unha situación de un incremento de prezos que deu lugar a problemas económicos nos concellos. E, bueno, pois nós fixemos uso, como moitos outros concellos, e agora vamos a solucionalo e a seguir traballando. Sen máis, de reprobación, bueno, eso me di vostede, pero eu recordo que antes sempre era concelleiro, concelleira e alcalde. Por lo menos, aquí se centran nunha persona concreta e, bueno, está claro que teñen esos problemas que teñen con él, porque, bueno, vostedes interpretan que os seus votos son do PP e os votos non son do PP, os votos son de VIPs e a ciudadanía vota a quen quere. Tratan de, bueno, desprestixiar ao máximo a súa estrategia, que tamén será a nosa, por suposto, non desprestixiar desta maneira, pero cando cheguemos á batalla electoral, pois cada un buscará os seus votos e fará valer a súa mellor xestión. Pero isto, pois, bueno, saben que non a van a aprobar, ademais, unha reprobación, bueno, unha costume que colleron desde o 2015 e, bueno, facía tempo que non traía unha.
Moitas grazas. Ten a palabra o PP. Bueno, mire, yo los escucho con atención y al final pues lo que ves es lo que hay. Realmente usted ya nos dice sabíamos que iba a ocurrir. No, si usted dice sabíamos que iba a ocurrir, la regla de gasto, que parece que era una desconocida, parece que es un gran ogro, pero llevan ustedes, bueno, nos entendemos, gobernando en Madrid y no la han cambiado. Yo entiendo que es, yo incluso llevo en alguna ocasión de que no es justa, pero creo que las cosas hay que, si está, es para cumplirlas. Sí que creo que, oye, sigan ustedes dándose palmadas y digan que está todo muy bien, pero ya hemos tenido que aprobar un plan económico financiero por algo, porque no lo hemos hecho bien. Pero bueno, oiga, parece ser que el plan económico financiero es saludable, estupendo y bonito, entonces no sé por qué no lo hemos hecho toda la vida. Nos hablan ustedes de gastos, miren, de números. Ya le he dicho, somos el municipio que el coste de personal y gastos corrientes más elevado por vecino, pero bueno. Pero mire, lo puedo decir, es que yo no lo... Ya entiendo que mira, que lo que digamos aquí, pues oiga, no sirve de nada. Es decir, o basta que lo digamos para que incluso sea negativo, ¿no? O al revés. Pero miren, el informe de la IRC lo que dice es que solo hay un municipio que presenta un riesgo alto de sostenibilidad y es el que es el nuestro. Pero si ustedes creen que eso es bueno, pues oigan, para nosotros no es bueno. Si ustedes quieren que es saludable que realmente nos digan que tenemos un gasto de sostenibilidad elevado, pues oiga, que nos dicen que dan servicios sin duda, que presuman de pagar las facturas y pagar el personal, oiga, es que creo que es lo que tienen que hacer, ¿no? Que lo mínimo es pagar el personal, lo que no tiene sentido es hacer cosas que la realidad es la que, como siempre muchas veces digo, es la que se ve. Y miren, yo creo que solo hay que salir a la calle y verlo. ¿Saben ustedes presumen de inversiones? No sé dónde están. Estábamos hablando hace un rato aquí en un punto de una obra aprobada y presupuestada hace 8 años, y aún no se ha ejecutado, y presumen de inversiones. Díganme ustedes las inversiones transformadoras que han hecho, porque yo no las veo. A lo mejor alguna hay y se me ha pasado desapercibida, pero yo creo que no lo perciben ni los vecinos. Pero ya no es que estamos hablando de inversiones. Fíjese que el otro día había una polémica de unos padres por un tema de conciliación, y la respuesta del Concello es decir, oye, independientemente que es por la responsabilidad de una gestión privada de alguien, que ustedes la han delegado, pero el culpable es él, y que, oye, no hay más dinero para más plazas. Pues, oiga, es curioso cuando hablamos de conciliación que la respuesta es que, entonces, oiga, ¿estamos bien o estamos mal económicamente? Es decir, oye, el otro día que me consta que vinieron aquí unos padres de unos alumnos que iban se habían clasificado para un torneo nacional de robótica a pedir algún tipo de ayuda y les han dicho que no. Y después nos sorprendemos que la gente se domicilie en otros sitios, pero oiga, no pasa nada. Vamos a llevar ahora una moción de una ayuda al comercio y nos van a decir que no. Pero bueno, oiga, si también económicamente estamos, pero le vuelvo a decir, pero mire, esto es tan sencillo como esto, es decir, oye, han aprobado ustedes libremente la cesión a la Diputación, y eso son cerca de 150.000 euros de ingresos que no teníamos, pero seguimos teniendo el mismo personal, no pasa nada, y es más, y lo hemos incrementado para otras cosas. Pero oiga, hemos creado hace 2 o 3 meses hoy una nueva plaza que son 115 o 120.000 euros de coste para el ayuntamiento, pero oiga, todo va bien, si no pasa nada. Hemos creado otra en el Departamento de Urbanismo que durante 40 años no se necesitó, pero ahora parece que es prioritaria y que nos cuesta 70.000 euros, oiga, nada. Oye, alquileres que antes no necesitamos. Y si empezamos a los detalles, mira, es como siempre nos dice la factura de la C305, miren, yo no sé lo que vale, sé que lo pagamos, sé que hay que reclamarlo quien tiene que pagarlo porque es su responsabilidad, pero mire, si usted paga 30.000 euros por hacer eso, le están engañando, usted se está equivocando, eso no vale ese dinero. No, eso no vale ese dinero, pero bueno, porque oiga, 5 personas, 7 días, no valen ese dinero. No, oiga, miren, y eso se lo digo yo, empezaron en el Palmeira y llegaron a más adelante, casi al cruce del Campiño, un día. El segundo día empezaron el cruce del Campiño y llegaron a la Calzada. El tramo de Ribeira se acabó, queda el tramo de Ribeira, de Boiro, que es más complejo, pero son 4 días. 3 o 4 días. No hay más, Ahora, que diga lo que quiera, hagan los números que quieran, pero el personal cuesta lo que cuesta, cada persona cuesta de media 2.000 euros y usted multiplica como le dé la gana. Pero bueno, es un pequeño ejemplo. Yo lo único que les digo es eso. Si ustedes creen que está todo bien, que la autoridad independiente nos dice que no cumplimos y aún así está todo bien, que hacemos un montón de inversiones y no se ven, que la gente cuando viene a pedir una ayuda, oiga, normal, cuando tú tienes 2 hijos para ir a un curso y le decimos que no, pero porque no hay dinero,
Porque a mí me dicen ustedes, oigan, mira, la problemática es otra, pero porque no hay dinero, si estamos tan bien económicamente, y que oiga, un curso de verano de un niño no supone nada. Oye, si no, vamos a deixar terminar, porque que senón non, por favor. Yo si no puedo tampoco expresar lo que digo. Sí, bueno, me igual. No, que estamos hablando de temas económicos. Finalice. Y ustedes me dicen que ustedes me dicen que me ponga gastos económicos, se los pongo y tampoco les gusta. Pues oiga, nada. No, es que oiga. Bueno, no pasa o nada. concelleiro está no seu turno, que finalice. Y entonces, oiga, esta es lo que hay. Si están todos tan bien, ¿por qué le ponemos pegas a todo el mundo? ¿Por qué no apoyamos las cosas que hay que hacer? Es decir, oye, yo entiendo, es decir, bueno, oiga, si vuelvo a decir, si solo hay que hable usted con los vecinos, hable usted con los vecinos que necesitan infraestructuras y no se le hacen. Y yo sé, dígame por qué, si tenemos dinero, tenemos recursos, tenemos una administración que funciona, que es diligente, que ya tiene hoy personal de sobra, ¿por qué las cosas no se hacen? ¿Por qué tardamos una obra en hacerla 8 años? Explícanos ustedes. No, si no pasa nada. Ahora, es todo fabuloso y es todo culpa del asunto. Ustedes siempre es la misma historia, es buscar un culpable y con eso se quedan contentos. Pues bueno, sigan ustedes así, oiga. Y la realidad, culpen ustedes a su propia administración, que es la que le está diciendo que somos el municipio con un mayor riesgo de estabilidad elevado. Pero bueno, todo va bien. Por eso nosotros decimos lo que decimos y presentamos lo que presentamos, sabiendo que, lógicamente, nos iban a votar ustedes en contra, pero queremos dejar de manifiesto que las cosas no se están haciendo de la forma adecuada y queremos que esto hay que cambiarlo, porque al final estamos hablando del futuro y el bienestar de nuestros vecinos. Moitas gracias. Bueno, eu non vou entrar a valorar todo o que acaba de decir, pero sí quero decir algo sobre o tema da autoridade independente, é verdad, de responsabilidade fiscal, non? É verdad que ese informe está aí, pero tamén é verdad, creo que todos o sabemos ou debíamos saber, non? Que esta entidade non valora todos os factores económicos, sociais, por suposto, tampouco, ou de xestión interna dun concello. O seu enfoque é exclusivamente macroeconómico, centrándose na sostenibilidade financiera ou o cumprimento de regras fiscais e de capacidade de pago. Evalúa os riscos que podrían convertirse en débeda no futuro. Eso é o que fai a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal. Non está valorando, digamos, a situación económica deste concello neste momento. Por qué? Porque, bueno, entre outras cousas, non valora pois a eficiencia operativa, non valora mesmo a débeda que temos, non a está valorando, que como quedou antes moi claro por parte do concelleiro de Finanzas, de Facenda, que a disminuímos ademais de forma importante. De feito, este ano vai a quedar con 800.000 euros menos ca que o collemos. E iso que nos pobra o goberno anterior xa reducira moito a débeda que deixara aquí o PP. Digamos que, por suposto, bueno, xa non falamos do que decía a concelleira fai un pouco do BNG, non? Ou sea, a calidade de gasto social que ten este concello, porque non evalúa, pois, por exemplo, os cartos que se gastan de forma eficiente en partidas concretas, como pode ser educación, cultura ou mesmo conciliación, que, por certo, salía non fai demasiado, fai solo uns días, como exemplo de como se pode manipular unha información, dicindo que o Concello da Pobra pois deixaba fora a un irmán, ou sea, do servicio de conciliación. O sea, que se pretende entonces? Que o Concello da Pobra, polo mero feito de ser dous irmáns, teña unha prioridade para eso e deixe, en cambio, fora a unha persona que só ten un fillo que pode, que seguramente, bueno, seguramente non, seguro, cumpría unhas condicións, pois, máis unhas condicións fixas para que esa persona entrara no servicio de conciliación. Resulta, por favor, señora concelleira, resulta bastante
digamos, polo menos a min dábame mal que pensar, non? Que un concello como o noso teña 150 prazas no servicio de conciliación, sea o concello con 9.000 habitantes, o que menos poboación ten neste concello, é a que máis praza saca, sobre todo para mañán e tarde, outros concellos de por aquí sacan con moitísima, co triple ou cuádruple de población, sacan 120 prazas, e deso non din nada, non, aquí bótaselle a culpa ao Concello. E despois está o PEF, non, o que tamén falaba o concelleiro portavoz de Nos Pobra, o sea, este Concello si tuvo responsabilidade a hora de facer o PEF, e esa é a razón pola que salimos, pois no informe este da Autoridade Independente de Responsabilidade. Nós podíamos tamén pasar de facer o PEF, como pasaron outros concellos, pero nós por responsabilidade fixémola, incluso é un ano complicado, pero tiramos para adiante para cumprir tamén eso este ano. E bueno, eso sí quería facer, pois incidir en ese feito. E nada máis, vamos a proceder entón á votación. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Pois queda rechazada por 7 votos en contra e 5 a favor. Vamos a pasar agora á moción, ao punto número 10, que é moción do Grupo Municipal do PP relativa aos espazos públicos de lecer e esparzamento do noso municipio. Bueno, nada, tenemos una moción realmente porque entendemos que hay distintos espacios, o la mayoría de los espacios más visibles de nuestro municipio que están carentes de actuaciones para que al menos tanto visualmente como a nivel de seguridad estén de forma óptima para el uso y disfrute tanto de nuestros vecinos de forma prioritaria como para la gente que nos visita. Y entonces lo que establecemos o pedimos es que un plan integral de recuperación y mejora de los espacios de las playas, el municipio, las sendas peatonales, rutas de senderismo y mirador de la Curota, las piscinas naturales y demás áreas recreativas de uso común. Y de forma pormenorizada hablamos del acceso a la illa, que tiene un filme muy deficiente con el consiguiente perjuicio y sobre todo riesgo para la circulación y para los viandantes. En la playa de Cabío Lombiña, el emisario público que está allí, que realmente fuera de la imagen visual tiene un riesgo obvio y evidente en cuanto a los niños que lo usan de forma inadecuada. En la playa de los Aneros también es necesario el emisario, pues enterrarlo para que realmente dé otra imagen y sobre todo incluso hacer lo que antes se hacía, que era mover la tierra acumulada en el pantalán, que hoy casi está al nivel de él, para repartirla a la playa y sobre todo para garantizar la seguridad y el futuro de todo el espigón que ahora se ha deteriorado. No digo que sea esa la causa, pero probablemente será un factor que influye en ello y que antes se hacía de forma recurrente. En las calas de la Riberiña el acceso realmente es muy mejorable y sobre todo muy arriesgado en alguna de ellas, y reparar incluso el tema del acceso al pequeño puerto que existe todavía y perdura allí. Y después, realizar actuaciones de mantenimiento, limpieza y condicionamiento en las sendas peatonales, en las rutas de senderismo en nuestro municipio, algunas de las cuales incluso están intransitables por la maleza que las invade. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Viv. Ben, bueno, digamos que esta xa é unha moción repetida, repítese no tempo, digamos que é un pouco para xustificar que, bueno, o señor Durán e os seus compañeros pois fan algo, digamos, útil polo Concello. Porque digo isto? Porque eles saben perfectamente que o plan de actuación existe e que ademais cando se chegan épocas máis veraniegas, máis primaverales, donde realmente se poden acometer certos traballos que en inverno é máis complicado realizar, pois se realizan todos os anos. Ao mellor non ao gusto deles, nin a rapidez que eles lles gustaría, porque como dixen antes, son os aladís da boa xestión e, por tanto, nos poden dar a todos leccións, ainda que algúns non hayan traballado nunca na administración, pero bueno, xa son eles así e non lle hai que facer. Entonces, bueno, vou votar en contra porque, claro, isto como si veñen aquí poñen que hai que poñer as bollas de
de que había o padre limitar o baño, xa se fai todos os anos, é dicir, é que nos están dicindo cousas que saben que se van a facer, pero bueno, ustedes así xustifican de mire que tal lle pedimos ao Concello, non lo votan en contra, é dicir, non ten máis historia esta moción, xa é repetitiva de todos os anos, e insisto, é por xustificar un pouco que miran algunha cousa. E despois o único comentar, porque bueno, deberían estar polo menos informados, ou entendo que sería a súa obrigación, e senón que o señor alcalde, que agora é presidente tamén da Mancomunidade, me corrixa, no anterior mandato de Luís como presidente da Mancomunidade, un dos acordos que se chegou foi que a propia Mancomunidade a cal hubo, bueno, se aprobou aumentar os concellos a parte que lle transmiten presupuestaria, pois que ese aumento fora a cambio de algo, e creo que unha das cousas era pois o das rutas de senderismo, que fora a propia Mancomunidade quen se ocupara un pouco do mantemento ou de volver a marcalas estas cousas. Entonces, bueno, creo que deberían estar informados e non pedirnos cousas que xa están acordadas. Entendo que antes, ao mellor, e xa era máis complicado porque non tiñan ningún alcalde na Mancomunidade, pero bueno, ahora xa teñen unha alcaldesa, entonces, bueno, pídanlle información e así evitan traer cousas que non corresponden. Grazas, PSOE. Bueno, pois eu voulles a decir que é verdad que este goberno non fai mamotretos como o Partido Popular nos veña acostumbrando a ter, por eso que ao mellor os investimentos non se ven da mesma maneira. Este goberno pois, aposta máis por servicios, conciliación, sanidade, pero claro, eso o PP claro que non sabe moi ben. E é verdade que ao mellor ao Partido Popular non lle vale 30.000 euros rozar, porque ao mellor os cartos que se lle pagan aos traballadores, bueno, pois deixa moito que desear. Bueno, estamos outra vez nunha moción que volve instalarse nese relato permanente do abandono absoluto, do desastre, do caos, o sea, eso é o que fai o Partido Popular pleno tras pleno, non? E claro que hai actuacións pendientes nun Concello, Dios mío, é que senón sería, bueno, que non sería gobernar, evidentemente. Claro que hai continuas melloras nas instalacións, nas sendas, en todo. Claro que é un continuo. E vámoslo facendo e xestionando segundo as prioridades que van aparecendo, os recursos dispoñibles e da planificación pois técnica xunto coa política, non? Pero claro, señor Durán, gobernar non consiste en presentar mocións redactadas para parecer que nada se fai. Gobernar consiste en traballar todos os días, en priorizar, en tomar decisións e dar unha resposta na medida que podamos e as necesidades reais do municipio, non? Entón, nós non podemos apoiar unha moción que vai, como sempre, construída na exageración e desde unha visión totalmente interesada para poñer de maneira negativa ao noso Concello. Pero tamén me sorprende que así como fan unha moción a presentan e non se preocupan de ver o que lle corresponde ao Concello, o que xa está feito, o que non, porque eso tamén é un pouco sorprendente. E eu tamén lle vou decir, a Pobra ten moitísimo potencial natural, turístico, paisaxístico, estou de acordo, e precisamente por iso se traballa continuamente no seu mantenimento e mellora. Pero eso é un traballo permanente, diario e constante, non vai a chegar nunca un día esté sentado que todo este perfecto e todo funcione plenamente, non? Pero unha cousa é, como xa lle dixen, a facer propostas construtivas, como igual debería de facer vostede desde a oposición, e outra cousa é utilizar constantemente, porque constantemente, ese discurso de abandono e de caos para deteriorar a imaxe do Concello que somos todos nós. Por todo iso eu vou a votar en contra. Grazas. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Bueno, quero empezar o meu turno pois facendo un pequeno inciso e neste momento solidarizándome co Partido Popular, porque no BNG sí creemos que nos nosos turnos de palabra, aínda que estemos falando dun recoñecemento extrajudicial de crédito, pois podamos falar da xestión da depuradora. Nós consideramos que ten que ser así. Agora ben, tamén agardemos que o Partido Popular, cando nos estamos no noso turno de palabra e utilizando diferentes argumentos, non lle diga ao señor alcalde que non la retire. E unha vez dito isto, pois eu quero falar das mocións
quero falar das mocións que trae o seu Partido Popular aquí a debate este pleno. Dúas mocións teñen a ver, bueno, pois con cuestións económicas e unha que ten a ver con cuestións de servicios municipais e sobre todo de mantemento, limpeza, peonil e tal. Moi ben, nós consideramos que hai que facer. É importante, pois, que non existan ervas, aínda que moitas veces temos que valorar a quen lle corresponde retiralas ou asumir ese financiamento, pero nós creemos que tamén é importante outro tipo de cuestións. Acabamos de escoitar ao portavoz do Partido Popular decir que veo aquí unha nai ou un pai dunha familia, entendiñe dunha familia, non dun colectivo, para solicitar financiamento para un viaxe, para un concurso, non, algo así de robótica, e que non se lle dou. E que isto era motivo para que os veciños se foran empadronar a outro concello. Eu, de verdad, eu non sei se isto é un cachondeo. Sabe cal é o motivo de que os veciños se vayan a empadronar a outro concello? Bueno, pois que teñamos un centro de saúde que non ten os médicos aceitados, que teñamos un centro de saúde que non ten PAC, que só se atenden as urgencias pola noite, que teñamos un centro de saúde ou que, por exemplo, non teñamos galiña azul. Perdón un momento, yo es que volvemos a la misma dinámica. Si por favor, bueno, por favor, están, antes tamén o deixen falar usted, agora deixo falar a concelleira. Rematou. Ten a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. Concelleira, bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, queremos dicir con claridade que compartimos a importancia de manter e mellorar os espazos públicos do noso concello. As praias, as sendas, os miradores e as zonas verdes son parte fundamental da calidade de vida da veciñanza e tamén da nosa imaxe turística. Agora ben, o que non podemos compartir é o ton alarmista e interesado desta moción porque transmite unha imaxe de abandono generalizado que non se corresponde coa realidade do noso municipio nin co traballo diario que realizan os servizos municipais. O Grupo Popular fala de falta de mantemento, pero esquece mencionar que detrás de cada limpeza de praias, de cada reparación, de cada desbroce, de cada acondicionamento de acceso e de cada actuación nas zonas verdes hai recursos públicos, tanto económicos como de persoal, que este goberno leva anos reforzando e organizando. Porque hai que dicirlle á veciñanza toda a verdade. Moitas das actuacións que aquí se propoñen non dependen exclusivamente do concello. Algúnas tamén son competencia de outras administracións directamente, dependen de informes ambientais, de permisos, e outras necesitan investimentos moi elevados que non se resolven cunha moción presentada nun pleno. En todas as praias, camiños, sendas e espazos públicos do municipio realízanse traballos periódicos de mantemento, limpeza e acondicionamento dentro das posibilidades materiais e humanas do noso concello, priorizando actuacións segundo a urxencia e os recursos dispoñibles en cada momento, cambio e reparacións de pasarelas, escaleiras, limpezas, desbroces e coidados que se leva facendo ano tras ano. Polo tanto, somos conscientes das necesidades que aquí nos plantexan, pero non imos aceptar leccións de quen utiliza a moción para intentar xerar unha sensación de abandono que non é real e, ao contrario do que din, perxudica a imaxe turística da propia Pobra. Este goberno seguirá traballando, como fai cada día, na conservación e mellora dos espazos públicos, pero farao dende a responsabilidade, a planificación e o rigor técnico, non desde o oportunismo político nin de titulares fáciles. Porque gobernar non é presentar mocións, é xestionar os recursos públicos todos os días e tomar decisións responsablemente. Moitas grazas. Ten a palabra o PP. Bueno, a ver, que hai tantas cosas que me parece, pero eu quero resumir este tema porque al final nos dicen que hai un plan que existe y nosotros, fíjese, pues entiendo que ustedes tendrán ciertas programaciones de ciertas actuaciones que, oye, todos sabemos incluso que son recurrentes de forma reiterativa y sobre todo estacionales, pero oye, nosotros tenemos aquí 5 o 6 actuaciones concretas que llevan así más de 1, 2, 3, 4 y 5 años. No sé. Y eso es alarmismo, decir cómo están las cosas después de 4, 5, 6 años. Yo creo que es un reflejo de lo que hay. Entiendo que a usted le guste y entiendo que, oiga, a ustedes hay que felicitarles todos los días por todo lo que hacen. Realmente
Oye, es cierto que hacen cosas, pero hay otras cosas de las que carecen. Soy consciente de que, oye, no todo esto corresponde a la administración local, pero también soy consciente que a quien le corresponde gestionarlo es a la administración local y a su gobierno, no a nosotros, ¿eh? Que tienen que gestionar son ustedes, que para eso están ahí, para eso se pusieron ahí, para gestionar. Y oiga, nos hablan de la mancomunidad, hombre. Es cierto, yo desconocía que el plan existe, pero creo que el primer responsable de que la posición de Pobra de Caraminha no sepa que el plan existe es la corporación que representa, o el alcalde que representa toda la corporación, que cuando adopta algún acuerdo en la mancomunidad, entiendo que lo lógico y normal sería hacer partícipes al resto de la corporación. Yo no tengo que estar buscando, llamando a nadie, incluso que no sea de mi ayuntamiento. A quien tendría que estar es el alcalde, todo lo que gestione de forma interesada, y sobre todo si son aciertos, si son, oiga, es hacérnoslo saber. Creo que eso es lo normal. Lo otro es lo ilógico. Pero bueno, eso, esto es como lo de siempre. Yo entiendo que cuando tenemos mociones todo está mal, somos eso, alarmistas o exagerados, o mentimos, o bueno, o lo que sea, o somos unos responsables. Nosotros tenemos actuaciones que entendemos que hay que hacer, que llevan sin hacer mucho tiempo y que creo que son interesantes, pero oiga, la responsabilidad de hacerla es suya. Si quieren las hacen, si no quieren no las hagan. No nos digan después que, oiga, si no se las decimos, ¿por qué no se las decimos? Si se las decimos, porque estamos haciendo otras cosas y, oiga, nada. Es cierto, y coincido con usted, que va a ser imposible que todo esté perfecto toda la vida. Pero, oiga, hay cosas que llega un momento que después de esperar tiempo pues, necesitan actuaciones. Y que si eso hay que gestionarlo, claro, y que eso lleva trabajo, sin duda, y que eso es irresponsabilidad, sin duda, pero que hay que hacerlo. Y oiga, de esas 5 o 6 que llevamos aquí, llevan años sin hacerse, pero oiga, nada, no pasa nada. Es el Partido Popular que es irresponsable, miente y engaña a los vecinos. Gracias, señor concelleiro de Vips. Sí, bueno, a ver, unha cousa, señor Durán. Aquí nadie está dicindo que usted non trae mocións, a decir, digamos que dentro da labor de oposición, donde a corporación decideu sentalo, está a súa labor de fiscalización. Ahora, a labor de fiscalización pode facer de dúas maneiras. Intentando crear alarma, mentindo, que eso dáselle moi ben, ou sendo un pouquiño máis construtivo. A que me refiero con isto? Usted mismo na súa intervención recoñece que é imposible ter todo mantido, que algunhas cousas se fan, pero usted é que pon aquí literalmente nos últimos anos vanse apreciando unha evidente falta de mantemento, como se aquí nada se fixera. Claro, usted fala aquí na praia de Cabío do emisario, sí, é verdad, está sin enterrar, pero en Cabío arregláronse accesos, tablas, arregláronse as pistas de vólei onde xoga moita xente, se fan actividades deportivas durante o verán, etc. etc. Pero a min gusta ir con números, eso que a ustedes tanto repelús lle causa, pero claro que os números reflexan o que é o compromiso dun goberno nun presuposto municipal. A que me vou con isto? Números do ano 25, respecto a mantemento. Bueno, primeiro, facer un pequeno inciso. É dicir, levamos en 2 anos, casi 3, levamos na corporación pagados 600.000 euros de canon de depuradores. O sea, a xente que se fije que tal se podría manter con estos 600.000 euros neste concello, ou actuacións de mantemento que se podrían facer. Ainda con isto, vale, vou dar números. 16.000 euros que se destinan a mobiliario urbano por se hai que compralos, 15.000 para o propio mantemento dos que hai, porque unha cousa é inversión, outra é reparación, 58.000 euros para a brigada de mantemento de obras que podan comprar material de obras, 10.000 euros que son para adquisición de nova maquinaria en caso de que sean necesarias, 20.000 para a reparación da maquinaria que a veces teñen, xa sea o tractor ou que se sea necesario, 128.000 pa desbroces, que iso tamén é unha labor de mantemento que hubo que incrementar polo que xa comentín antes, 40.000 o que son tamén para os bacheos normales donde non é un asfaltado en sí, senón que é un rebacheo normal, 30.000 para pintados e señales. Todo isto suma no orzamento 317.000 euros que se destina a mantemento. Entonces, home, que nos diga, é insuficiente? Eu podo lle comprar que seja insuficiente, perfecto, a mí me gustaría poder destinar destos 600.000 bastante máis, pero non podo. É dicir, non é porque eu non queira, que eu por min deixaballe pagar Aguas de Galicia. O problema é que senón nos embargan e nos crean problemas. Entonces, claro, fale usted cos seus superiores a ver si non lo deixan de cobrar simplemente por a entrada de agua, que nin siquiera contaminación ainda se podría entender, que de feito contaminación
falando de mantemento, había un problema na Ribeiriña que nos estaban metendo sempre unhas multas bastante cuantiosas e foi unha das primeiras cousas que o alcalde dixo, isto hai no que poñer en orden, e fixose a través de crédito de crédito bancario deste que xa estaba aprobado, que se fixe unha pequena modificación e se aprobou aquí en pleno nos sucesivos presupostos. Entonces, claro, o problema deste tipo de mocións, usted pode trelas como queira, é como ustedes as plantean. Porque usted no escrito pon unha cousa e depois aquí recoñece que sí, que lógicamente ter todo o impoluto imposible, é que é imposible, non o tiñan nin ustedes. O sea, non se engañen. A quen queren engañar? Eu levo aquí vivindo toda a vida e xa cando estaban ustedes isto non estaba todo perfecto. O sea, todo lógicamente mellorable. Que se intenta ter a partida orzamentaria suficiente, porque sin eso xa non podes facer nada para os mantementos adecuados. Efectivamente, claro que se intenta. Pero claro, que ustedes sempre queren dar a impresión de que está todo fatal, que non fan nada, etcétera, etcétera. Cousa que é mentira. Pero bueno, tócalles un aniño máis aí, seguir roendo este goberno a 4, que ustedes non daban un patacón por el, dabanlle 6 meses de vida inicialmente, non sei canto pondrían de porra, pero creo que can a puxo non sei can a perdeu, pero deberon a perder por bastante. Así que nada máis. Moitas grazas, Zoe. Bueno, pois dicíndonos que na moción que presentades que hai 4 ou 5 puntos que non se fan en 5 anos, é mentira. É que eso é o que nos enfada, as mentiras, porque de verdad que eu estou cansada de que mintades así tan alegremente, porque o acceso da praia da illa arranxouse, que faga falta outra vez, dixenllo na outra intervención, vai, para o ano vai a volver que facer cousas que fixemos este ano, e para o outro, e para o outro, e para o outro. O sea, non é verdade que se leven 5 anos sin facer cousas. Na praia de Cabío, o miño necesario enterrar o emisario xa está enterrado, na praia dos Areos é necesario mover a area acumulada, xa se moveu. Que o haxa que facer outra vez? Sí, nestes 5 anos que vostede di que non se fixo nada, entonces é que vostede non sale pola pobra. Entonces é que vostede non sale pola pobra, porque na outra moción decíame fale cos veciños. Eu falo cos veciños, eu non sei vostede si fala, pero eu falo cos veciños, e é verdad que igual non damos resposta a todos como nos gustaría, pero sei e coñezo a problemática, pero non é certo que levemos 5 anos sin facer as cousas, non é certo ese relato que vostede quere crear aquí, pleno tras pleno, ese caos, ese abandono, ese desastre do goberno, non é certo. Entonces eu pídolle, de verdad que lle pido que sea un pouquiño máis franco e máis real, e se quere facer o papel de oposición, que o ten que facer, eu entendo que o faga, pero que o faga ben. E despois tamén lle vou dicir, vostede di, non teño que falar con outros, só teño que falar co Concello. Pois eu pidolle que se fala coa Xunta, porque nesta moción tamén falan da colaboración de outras administracións, que é moi importante, pero que a Xunta de Galicia, eu quería que lle preguntase por que a Pobra recibe tan pouca implicación por parte do goberno galego, e a ver se non lo pode tamén decir. Entón, bueno, eu creo que hai que deixarse de discursos derrotistas e hai que ter un pouco de máis compromiso real co municipalismo e coa colaboración institucional e con ser oposición. Pero de verdad que mentiras xa está ben. Gracias. Señora Concellera Obenega, nos Pobra? Sí, ben, vou ser breve. O mantemento e as necesidades que consideramos que algunha delas sí que é necesario acometer o imos xestionar, non se preocupen, a igual que xestionamos o cambio de pasarelas na illa, o acondicionamento do entorno da Alta, a sustitución das escaleiras da praia dos Cons, entre outras xestións que facemos, como xa lle dixeron antes, limpar o que non nos corresponde porque non ven a facernos caso, como é a C305. Fala de que as areas da praia dos Areos se movían de maneira rutinaria cando as movía a costas. Vamos a ver que agora, dendo 2025, as competencias son da Xunta, a ver se nos veñen botar unha man e as moven tamén, porque a última vez que se moveron as moveu o goberno municipal con unha importante inversión cos permisos correspondentes no ano 2021. Simplemente para rematar, resulta curioso escoitar o Partido Popular presentar estas mocións onde implican un gran gasto de recursos económicos municipais. Na anterior nos falaban de contención de gasto e de suposto despilfarro económico deste goberno.
Ao final, hai que decidir ou se aposta polos investimentos e mantemento dos espazos públicos ou se pide constantemente reducir o gasto público. As dúas cousas á vez son difíciles de defender. Nós temos claro que hai actuacións necesarias e seguiremos traballando nelas con responsabilidade, planificación e priorizando actuacións segundo as urxencias e os recursos económicos disponibles. Moitas grazas. Ten a palabra o PP. Bueno, mire, yo, eso, al final, como para rematar, trataré de ser breve. Es decir, hacemos una relación pormenorizada. Ya no hablamos de cosas genéricas. Oiga, entiendo y les digo que, oye, es lógico que hagan cosas, que solo faltaría que no hicieran nada. Pero cuando concretamos cosas que también es que mentimos. Es que ya, oiga, no sé en qué mentimos. El emisario de Cabillo está enterrado, el emisario de Osenal está enterrado, la arena se ha movido, y el mismo concejal dice, hace 5 años, El acceso a la ella se reparó hace 3 años, Pero mire, solo tiene que coger usted 5 chil por allí, lo que hay. Si ustedes quieren arreglarlo, no, oiga. Pero es que, oiga, estamos hablando de actuaciones de 3, 5 y alguna que no se ha hecho nunca. Pero bueno, oiga, no, ustedes digan que mentimos, no sé en qué mentimos, porque, oye, todo esto que está aquí es muy fácil, oiga. Es más, yo si quiero enseño las fotos, porque a lo mejor son ustedes los que no los ven. A mí no me hace falta decir, oye, aún estos días he ido a recorrer eso, pero bueno, miren, esto está bien todo. Pero ahora nos dicen, yo ya estaba esperando que nos dijeran que por un lado decimos, oye, que el gasto y por otro lado decimos gastar. O sea, pero ustedes no nos están diciendo que todo está bien, que gestionan maravillosamente. Lo que a lo mejor ustedes ya les hemos puesto ejemplos antes donde a lo mejor se equivocan ustedes en la prioridad en el gasto. Porque ustedes, oiga, harán política, pero a nivel de gestión, la realidad, aunque a ustedes les parezca mal, es la que es. Y solo hay que salir a la calle. Solo salgan ustedes a la calle. Solo recorran las cosas. Y oiga, es tan sencillo como eso. Porque estamos hablando de actuaciones que, oiga, que son necesarias, que claro que cuestan dinero, que claro que a veces, oye, tendrás que gestionar. Y más, mire, señor concejala, le digo una cosa, la arena siempre se movió a costa del ayuntamiento. Después, en alguna ocasión, se consiguió una subvención de costes, pero para conseguir una subvención de costes hay que gestionarla. Ustedes, yo no sé si lo gestionan o no lo gestionan, igual que... No me vienen así, porque aquí parece que, oiga, realmente... Es decir, si antes se conseguían cosas, pues siempre es gracias a no sé qué, y nosotros, pobriños de nosotros, no. Aquí ustedes están para gobernar porque han decidido gobernar libremente y responsablemente. Pues ustedes tienen que gestionar. Yo no soy quien tiene que gestionar a ustedes sus deficiencias, No tengan dudas. Ahora, si quieren ayuda, tampoco no tengo ningún problema. Pero oiga, seamos consecuentes todos con la postura que cada uno tenemos, Porque entonces reconozcan ustedes que no son capaces de gestionar, oiga. Que oiga, tienen ustedes el gobierno, porque hablamos antes de las aceras de tal. Responsabilidad de costas de Madrid, no de la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia tiene las competencias en las instalaciones portuarias, pero no en el mantenimiento de eso, Y ustedes lo saben igual que los hay, si no tenemos el artículo, que no pasa nada. Oiga, y entiendo que es difícil, es complicado y es farragoso, pero oiga, a cada uno lo suyo, Nada más, ahora. Pues ustedes tendrán que reclamar, perdón. Bueno, a ver, por favor, que si no, non acabamos máis. Vamos a reclamar. Si no estoy diciendo que no existen disfunciones, yo no estoy diciendo que no existen disfunciones. Y vuelvo a decir, y muchas de ellas he votado aquí incluso a favor de ellas. Y no pasa nada. Pero mira, ustedes son responsables de lo que hay. Nada más. Y solo traemos aquí casos, aparte de genéricos, traemos, oiga, ya que ustedes tienen un plan de recuperación, oiga, no sé por qué tardamos 5 años en hacer cosas. Algo pasa en ese plan, algo no tiene que funcionar. Y oiga, no es que seamos derratistas, lo que somos es críticos, pero de forma constructiva, aunque a ustedes no les guste. Y fíjese hasta qué punto que cuando le traemos cosas genéricas nos critican porque son genéricas. Cuando se las traemos concretas, porque son concretas. Y claro, estamos con aquello y estamos con esto. Oiga, que quieren que les traigamos. Yo creo que lo que quieren es que no traigamos nada y les aplaudamos. Pero oiga, es difícil aplaudirles cuando encima, oiga, eso, hasta los otros organismos nos critican y nos ponen en evidencia. Yo nunca he puesto ejemplos de otros. Yo vengo aquí a hablar de ayuntamiento y de cómo se gestionan los recursos públicos de este municipio. Y las prioridades que ustedes marcan. Y está claro que discrepamos en muchos de ellos. Y es lógico que discrepemos en muchos de ellos. Pero oigan, que me digan ustedes que mentimos, no sé, ustedes sí que no salen ustedes a la calle. Solo tienen que ir a las playas de la Ribereña y bajar por las pasarelas de madera que se mueven con cada paso que se da. Si ustedes creen que eso miren, les reto más.
¿Cuántos años hace que no se le da un tratamiento a toda la madera que está puesta? Y ustedes, las reparaciones son eliminar las pasarelas de madera que tanto trabajo y esfuerzo se consiguió construir. Lo que hacemos es eliminamos, ya no se mantenemos, porque cuesta tanto mantenerlas, porque le hemos dejado de deteriorar tanto que ya no se cambian. Pues oiga, ¿que hacen cosas? No, es que solo fastidiaré que después de 11 años, no, sí, 11 años, no, perdón, 11 años, ya no hubieran hecho algo. Ahora, díganme ustedes qué es lo importante que han hecho. Bueno, eu o que me gustaría é que na seguinte moción, porque sabistedes que non puse en tempo a ningún concelleiro, pero sí me gustaría que na seguinte moción fóramos un pouquiño máis rápidos e máis operativos. De todas formas, tamén me gustaría, señor Durán, que nos dixera pois as subvencións que dá Costas para iso, porque eu desde logo as descoñezo totalmente. Non sei, sería algo que daban antes ou tal, pero bueno, non agora, despois en todo caso non la di. Bueno, non, acaba de dicir usted agora que se daban subvencións, o sea, que se pedían subvencións a Costas. Bueno, pois xa me dirá. Bueno, vamos entonces ahora a proceder á votación. Votos a favor da moción, votos en contra. Queda rechazada a moción por 7 votos en contra e 5 a favor. Pasamos ao último punto da parte 1, que era a adopción de acordos, que o punto número 11, moción do Grupo Municipal do PP relativa á aprobación dun plan de axuda para os establecementos do noso Concello. Ten a palabra o PP. Bueno, eso, vamos a ser breves. Como es una moción que hemos traído en otras ocasiones y al final básicamente se trata de lo mismo, establecer una ayuda con un bono, un cupón o que se establezca y sea más cómodo de ayuda a la hostelería y el comercio de nuestro municipio, mediante el cual se establece como un descuento, un porcentaje de descuento de 10% en las compras que se hagan, que se realicen estos establecimientos, incluso pudiendo negociar o intentando negociar y consensuar con los miembros de estos sectores una aportación a mayores para hacer atractivo realmente su actividad y que consiga ser una palanca de mantenimiento y sobre todo de mejora de su situación, que es complicada y compleja. Como en otras ocasiones la solicitud que era de 100.000 euros y nos criticaban ustedes por los 100.000, mire, le ponemos 50 y como si quieren ustedes cambiarlo. Pero lo que se trata es de establecer algún tipo de ayuda para el comercio de nuestro municipio y para la hostelería que realmente lo necesiten y lo precisan. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIP. Ben, nada, moi breve. Bueno, eu como son o concelleiro de Facenda, pois eu vou dar números, que é o que me compete, o que me corresponde. Claro, o problema de non saber ler un orzamento ou non interpretalo é que precisamente depois teremos mocións que non teñen sentido ningún. Por que digo isto? Porque na partida, na 431, que é a que corresponde da área de gasto ao comercio, o comercio xa ten unha partida de 50.000 euros destinada, incluso algunha máis que pode, como pode ser, depois explicar a miña compañeira, para asesoramentos, o propio coworking, para a favorecer o comercio. Cal é o problema? Que o PP quítalo dos famosos bonos e xa non ten máis propostas, ten que ser todo a base de bonos, que os bonos para min son pan pa hoxe e fame pa mañán. É dicir, creo que é moito máis preciso para min, por exemplo, agora que se abriron varios locales hosteleros con moitísima actividade, con moitísimas propostas, non poñerlle pedras, facilitarlle todo o que precisen. Creo que eso dinamiza moito máis que un bono mensual dun mes, que será ese mes ese desconto e punto. É dicir, realmente isto non é algo para min que sea efectivo. Que pasa? É verdad que é política do PP os bonos, porque a Xunta pon bonos a mansalva, claro, a conta de nos pagarlle 600.000 euros de canon de depuradores, por suposto, sabes, que xa nos podía dar un porcentaje. Mire, xa lle podemos pedir un porcentaje para que nos poña para estes bonos tamén. Igual hasta lle facemos a solicitud que o apunte aí Amparo como proposta. É dicir, seamos un pouquiño serios, é dicir, no propio orzamento xa ven, o que pasa a ustedes o que non poden pretender é que nós seamos goberno, nós dotamos as partidas orzamentarias co que queremos preciso, ustedes nos veñan a decir en que se teñen que destinar. Que ustedes nos proponen bonos, está perfecto, é a súa proposta. Entendo que a concelleira de comercio pois ten outras ideas e ten outras propostas. Entonces, eu vou rechazar, porque claro, votarlles a favor é como dicir, vale, vamos a facerlle caso a ustedes e vamos a facer os bonos. E a min é unha cousa que os bonos nunca non me convencen de todo, porque xa lle digo, os bonos estes que, por exemplo, da Xunta para comprar, sí, irá moita xente comprar, axudará aos comercios, non digo que non, pero despois deso, que? Cal é esa pregunta? Que?
Entonces, pois, neste primeiro turno, nada máis. Moitas gracias, Sore. Pois bueno, sabemos perfectamente e compartimos a importancia que ten para a economía da Pobra e para o emprego manter vivo e para manter vivo o noso pobo o comercio e a hostelería, non? E precisamente por eso se fan as políticas que se fan, que xa explicará a nosa compañeira. Pero claro, esta é un pouco que veño dicindo en todo isto, non? Que hai que ser un pouco máis serios, porque traer unha proposta destas características así, eu creo que non se pode, 50.000 euros, non, é un pouco que lle decía o concelleiro de Facenda, non, habrá que facer outro tipo de propostas, porque vos, eso só queredes ou bono, ou tarxeta, ou cupón, pero non se concreta realmente como se artea un programa, como se fai, como se pode levar a cabo para mellorar precisamente o comercio e o sector, non? Entón, eu creo que hai que apoiar ao comercio local, pero hai que apoiar con programas que explicaremos. Non é anunciar, unha medida que sona moi ben, 50.000 euros para o comercio, porque eu creo que deso se trata unha vez máis esta moción, non? De quedar ben. Anunciamos que queremos 50.000 euros para o comercio e para a hostelería, sen coñecer precisamente ou sen preocuparse por coñecer o que xa este goberno destina precisamente ao sector. E bueno, como nos pideu o alcalde ser breves, pois vamos a deixar aquí, pero eu vou votar en contra desta moción populista. Gracias. Bueno, eu Venega. quero empezar pedíndose disculpas porque non sei se poderei ser breve. Vou intentar ser concreta e sobre todo porque imos falar dun dos sectores máis importantes a nivel económico na nosa vila, como pode ser o sector comercial e o sector de hostelería. A nós gustaríanos poder votar a favor desta moción, porque nós toda calquer tipo de campaña pois nos parece interesante, pero non podemos votar a favor desta moción. Primeiro, por dúas cuestións. No acordo, no primeiro é impulsar un plan municipal de comercio. E no plan municipal de comercio só se fala de bonos, só se fala de descontos, só se fala de vender en rebaixa. Calquer que entenda mínimamente de comercio sabe que ningunha estrategia comercial e moito máis vindo dunha administración pública se pode basar nos prezos. E segundo, se é certo que é unha proposta que sabeu, pero ahora tamén o PP está en período de rebaixas. Nunha moción traía 100.000 e ora se rebaixa a 50.000 e introduce unha novedade, que estes 50.000 non só son aportados polo Concello, pero é que aparte tanto hosteleiros e comerciantes teñen que aportar ou facer aportación nesta campaña, eso sí, consensuada. Bueno, pois eu quero que me resposten a 3 preguntas, porque claro, o máis fácil é lanzar bonos, o complexo é estudar, pensar e planificar, cousa que vostedes penso que non planificaron. E se planificaron, agardo que me contesten as 3 preguntas. Coñecen cantas campañas hai a medio e longo prazo que teñan a ver con bonos, con tarxetas monedeiros, son no noso Concello? Como calcularon que o desconto fora do 10, non do 20, do 50 e sobre todo que a partida orzamentaria do Concello fan 50.000 euros? E segundo e terceira xa, coñecen que supón, que impacto ten no orzamento da Concellaría de Promoción Económica eses 50.000 euros? Gracias. Sí, nos Pobra. Nada, nos vamos a votar en contra tamén, primeiro por respeto a nosa compañeira concelleira de Promoción Económica, que se ela desde a súa área non considera que se sea adecuado, non vamos a dicirlle nós que sí, evidentemente. E sobre todo cando nunca tampouco fixemos nada parecido cando dependeu de nos Pobra. E non foi por falta de campañas imaginativas, diferentes, con maior ou menor éxito, pero, bueno, desde logo non fago miña tamén a fase de pan pa hoxe e fame pa mañán, sino intentando que, bueno, se dinamice o tecido económico, o tecido social, o tecido cultural, que ao final é que lle dá vida ao Concello, e o que pode facer que se, bueno, revirta un pouco a situación do comercio nunha situación tan complicada como está facendo, competindo con internet e con grandes áreas comerciais e todo demais, que non é nada doado. Entón, nos, bueno, vamos a votar en contra da moción. Moitas grazas, señor concelleiro do... Bueno, a ver, yo, como creo que es la tercera vez que traemos
esta moción creo que hay cosas que ya no necesitan aclaración. Nosotros traemos propuestas de dinamización y que implican, oye, sobre todo en algunos casos, tratar de subsistencia en algunos tipos de negocios. Hablamos de, no sé, bueno, pusimos lo de 50.000 porque como dijimos, cuando pusimos 100.000 nos dijeron ustedes que no, que era mucho. Entonces dijimos, mira, que el problema no es la cantidad. Ya le digo ahora, como si quieren ustedes enmendarle y poner menos, hasta le votaremos a favor, si el problema es la cantidad. Pero vemos que el problema no es la cantidad, el problema es que, oiga, es la idea. Bueno, pues si a ustedes no les gusta la idea, pues ya es imposible hablar de cantidades y no tiene sentido hablar de cantidades. ¿Por qué el 10%? Porque, oiga, porque lo que queremos es que se movilice al menos 1 millón de euros. Por eso ponemos 10%. Y somos conscientes de que, oiga, pues no sé si es mucho o es poco, pero es algo. ¿Y por qué decimos que ese negocio con que se hable? Porque, oiga, a lo mejor se puede conseguir otro 5% más y así es más atractivo para los clientes. Porque aquí se supone, o lo que nosotros pretendemos es que sea una actuación que implica a todos los implicados en el mismo. Ahora, si les parece mal, no pasa nada. Es decir, si, oiga, ¿qué repercusión tiene en el presupuesto de su concejalía? Sí, 50.000 euros. Esa es la repercusión que tiene. Si la propuesta del plan son 50.000 euros, su repercusión son 50.000 euros. Ya sé que me va a decir que eso supone no sé cuánto por ciento, pero eso no es cosa nuestra. Nosotros estamos hablando de hacer algo. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen, y si no quieren hacerlo, no lo hacen. Ya sé que la vez pasada era que si era bono, que si era electrónico, que hay que decidir. Mire, eso es función suya, que para eso tienen los técnicos y tienen la infraestructura para hacer. Nosotros aportamos, si no aportamos ideas, porque no aportamos. Si las aportamos, pues porque las aportamos. Que oye, si hablamos es que no hablamos, y si escuchamos es que no escuchamos. Nosotros traemos cosas. Si ustedes las quieren hacer, las hacen. Si no quieren hacerlas, las hacen. Que ustedes en el presupuesto tienen coordinado no sé qué, me parece muy bien. Que les parecen mal los bonos, me parece muy bien. Pero es curioso, es decir, cuando el gobierno de España establece el bono de los 400 euros para los mayores de edad, aplauden con las orejas. Y es curiosísimo. Cuando gobiernan en otros sitios también los aplican. Y yo creo que realmente lo que se ha demostrado con los bonos, independientemente del gusto de cada uno, que yo no he usado nunca ninguno. Sinceramente se lo digo, porque no me gusta esa historia y creo que el apoyo al comercio es el día a día y no un día puntual por una circunstancia. Pero independientemente de eso, tengo claro que lo que se ha demostrado es que funciona, que mueve dinero y garantiza y sobre todo, oye, le da una cierta red de seguridad a muchos negocios y actividades. Y en nuestro municipio, donde todos somos conscientes de las limitaciones, las carencias del sector, sobre todo del comercio y de la hostelería y de la restauración, creo que ninguno de ellos les gustaría que se hiciera ese esfuerzo por parte de la administración local. Ahora, es su decisión. Nosotros ya entiendo, lo vuelvo a decir, que al final creo que es mejor no traer nada. Si traemos algo es porque o mentimos o porque engañamos o porque no sabemos lo que decimos, y si las traemos, pues oiga, es lo que pasa. Gracias. Señor Concelleiro de Vives. Sí, bueno, nada, moi breve, simplemente, bueno, resultoume curioso que o señor Durán traia, entendo que non a traelo solo, sino tamén todos os compañeros do PP da Pobra, unha moción a que el nin siquiera cree, é dicir, entonces claro, cando un está defendendo algo non cree, que usted acaba de dicir que os vos non lle gustan, é moi complicado convencer ao resto de personas, pero bueno, está ben por xustificar, como dixen antes, que algo facemos. De todas formas, claro, de simplemente dicir quero isto para dinamizar un bono de X cantidad, me parece moi simplista, porque dinamizar é tamén o resto de actividades que o resto de concellerías en colaboración moitas veces ca de comercio pois permite, ao mellor nun día que está o municipio un poquinho máis parado pois porque na contorna ou tal non hai ninguna actividade, pois actividades que se fan culturais ou de outro ámbito, xa sean deportivas, etcétera, etcétera. Todo eso axuda a dinamizar, non é únicamente, como ben dicía usted, únicamente un día concreto por un bono concreto, que eso non lle vai a solucionar en sí, será unha pequena axuda, pero non lle vai a solucionar. É moito mellor o apoio que se fai en actividades culturais, deportivas, cantas actividades deportivas que aquí cun coste moi elevado para traer ao mellor campeonatos de España, o Concello apoia esos clubs, non dinamizan máis que ao mellor uns bonos X. É dicir, por exemplo, este fin de semana, cando se volveu aquí a traer o torneo con Galsa que se organizaba, canto non dinamizou só ese fin de semana o apoio que o Concello deu a ese torneo. É dicir, é que ustedes van a esa visión simplista de un bono e fora. Sí, pinta moi ben, é dicir, unha cantidad de 100.000 euros para bonos. Vale, ben, perfecto. Pero creo que é simplista, usted nin siquiera cree nela, o sea que, bueno, lle recomendo que se quere convencer, ao menos que usted este convencido do que está defendendo. Nada máis. Gracias, Xoe.
Pois eu xa por esa maneira, non, que ten vostede de decir, bueno, 100.000, 50.000, 10.000, 20.000, algo, por quedar ben, non? Pois o apoio ao comercio local eu creo que merece algo máis, non? Algo máis que eses anuncios que quedan ben nunha moción. O comercio e a hostelería non necesitan precisamente titulares fáciles, nin anuncios así. 10.000, o que vostedes queiran, 10.000, 20.000, 30.000, sin planificar, sin pensar neles, sin saber se son medidas útiles, non. Hai que traballalo dunha maneira diferente, como xa acaban de explicar os meus compañeros, eu non me vou a repetir. Pero ao final do que estamos falando, detrás de todo isto, non estamos falando solamente de bonos, comercio, estamos falando de autónomos, estamos falando de pequenas empresas, de familias que viven do seu negocio e de persoas que xeran emprego no noso municipio. E precisamente por respeto, non? Por respeto a esa realidade, creo que hai que actuar con outro tipo de responsabilidade e non desde este oportunismo político que sempre utilizades, porque de verdad que xa solamente vamos ás raixas 100.000, 50.000, 20.000, 30.000, 20.000, non lle des a cabeza así. É triste, de verdad que é triste e aburrido. Grazas, señora concelleira. Bueno, eu quero pensar que a resposta do portavoz do Partido Popular pois é por ignorancia, quero pensar que sexa así, porque senón lle vou a pedir que por favor sexamos serios. Regatear está ben en determinados momentos, pero que non podemos traer ao pleno este regateo. O sea, nós antes pedimos 100.000, agora pedimos 50.000 e o próximo que son 20. Eu xa lle fixen 3 preguntas concretas que para nós son fundamentais para poder votar a favor desta moción. Non contestou a ninguna. Entonces voulle responder eu, porque esas preguntas son fundamentais para planificar unha campaña que neste caso sería para hostelería e comercio. Eu lle preguntei cantas campañas similares hai en circulación. Hai 5. Unha da Xunta, que é o bono comercio, outra da Diputación da Coruña, que é Merca na Vila, que será próximamente, unha que rematou ahora da Federación Galega de Comercio, unha da Asociación de Empresarios e a última que xa levamos varios anos que é do Concello da Pobra do Caramiñal, que é a Caramiña, que non só chamen de bono, chamen o que queira, que non só ten repercusión económica, sino que ten repercusión identitaria, que é única da Pobra do Caramiñal, e cando queira lle pasamos datos de repercusión que tivo non só a nivel económico. Lle preguntei tamén para poder votar a favor como somos responsables, porque o 10% e porque os 50.000 euros. Non me contestou absolutamente nada. Simplemente me contestou que calculan que creará negocio de 1 millón de euros. De onde quitan esa cantidade? Porque para ter en conta ese tipo de campañas temos que ter dúas opcións, si, non se ría. Unha é o retorno por facturación, o sea que as ventas se van a aumentar 1 millón de euros. Cantas ventas hai? Cantos negocios hai? Ou, eu polo menos, cando estaba nun colectivo comercial, nós cando enseñábamos campañas que iban vinculadas ao comercio, o primeiro que tiñamos en conta era a facturación e o impacto real, o coste que lle iba a ter ao comercio. E eu estuve calculando, ese 10% en 50.000 suporía 500.000 euros. Co cal, se coñecemos os negocios de comercio e hostelería que hai neste concello, é irrisorio. E entón pasaría como bono da Xunta, que ao segundo día o descargas, pero cando vas á tenda e dis quero que me apliquen este desconto e diga, ai, non hai cartos, se acabou, pura pantalla. E despois, a terceira pregunta tamén é que tampouco me contestou, lle puxen, e vamos falar de ser serios, que impacto tería na Concellaría de Promoción Económica, e que nin tal siquiera coñecen os orzamentos do ano pasado. E lle vou poñer datos e un exemplo. O bono comercio da Xunta de Galiza. Non collín orzamento da Consellería, collín orzamento da Dirección Xeral de Comercio só cando fala de dinamización. Ten un orzamento de 75 millóns e algo, vale, e a campaña son 5 millóns. Sabe que impacto ten? O 6,65%. A Consellería de Promoción Económica, pois, ten un orzamento de pouco máis de 100.000 euros. E se nos pide é financiar 50.000 euros. O impacto é do 48%.
O sea, que pretenden aplicar ao Concello medidas que vostedes nin tan sequera aplican na Xunta de Galiza, que é quen ten as competencias. Entón, como vamos a ser serios, porque penso que o sector o merece e é nosa responsabilidade, xa non lle vou falar de planificación, vou falar de xestión. E a Concellaría, dentro de promoción económica, podemos presumir, xa non só na Barbanza, senón que me gustaría en todo o país, de ser das concellerías e dos gobernos que máis invertimos no sector comercial. Estamos invertindo en formación, que a escola é segunda oportunidade. Estamos invertindo no coworking, con moitas empresas que son lanzadera para o sector comercial. Estamos invertindo con campañas de comercio na rúa e no Nadal, non só con bonos, con desfiles, con obradoiros, con decoracións, e estamos invertindo e poñendo en marcha un dos programas pioneiros e pilotos a nivel galego, que é o de novas aperturas comerciais, que é un programa que ten incidencia non só no comercio, senón nos propietarios de locais valeiros que non poden alugar, en aqueles emprendedores que queren abrirse o comercio e non saben ou non teñen para facelo, porque si recoñecemos que o comercio xa leva anos estando nun momento importante e de cambio, e tamén vamos a incidir no comercio local, porque dentro dese programa vamos a facer partícipes a estes emprendedores da nosa rede de grandes profesionais comerciantes que temos noso Concello. Entón, non nos fale de seriedade, non nos fale de planificación e nos traia isto sin ningún dato. Sin ningún dato. Va a supoñer 1 millón de euros? O Gallá non supoña 1 millón. O Gallá supoñan 2, pero vostede verdadeiramente pensa que con máis de 200 establecementos a facturación é de 1 millón? Sea serio. Gracias. Nos pobra. Pepe. Bueno, yo la verdad es que creo que le había contestado a todas las preguntas, me parece recordar, Ya le he dicho, solo que pusimos un 50.000. El porcentaje dije que no lo sabía porque no me acuerdo de esa historia. Lo que íbamos a conseguir pues son ventas por 1 millón de euros. Si es el 10%, pues son 1 millón de euros. Que no entiendo cómo hacen los números. Y si, no, vamos a... Si el descuento es un 10%, la venta es el 90% restante. Es que yo no sé. Y si damos 100.000, pues vamos a mover 1 millón. Aproximadamente 1 millón de euros. Si ponemos 50.000, pues dan 500.000. Y es que les parece mal, miren, en una de las ocasiones que trajimos esto le parecía mal los 100.000, ahora le parece mal los 50, ahora le parece mal si decimos 20. Es decir, yo lo que creo que es que le parezca mal es que traigamos algo. Y que lo que traigamos, pues oye, no es lo que ustedes quieren. Pero bueno, nosotros traemos cosas. Su responsabilidad es, la nuestra es traer cosas, la suya es decidir lo que quieren hacer. Nada más. Que ustedes que quieren emplear el dinero en otra cosa, estupendo, es su decisión. Es decir, nos gustará, no nos gustará, la compaginaremos, no la compaginaremos. Yo no he dicho que no me gustara, he dicho que yo no los he utilizado, que es distinto. Yo no los he utilizado nunca. ¿Por qué? No, porque prefiero, oye, por las circunstancias que sean, no lo he utilizado nunca. Nada más. Pero eso no quiere decir que no sea bueno y quiero que además, oiga, solo hay que verlo. Y ya no, miren, yo entiendo que eso, estamos enfrente en las mesas, enfrente en muchas cosas, pero creo que, oye, salgan ustedes y pregunten a la gente del comercio si prefiere animar a la gente a comprar dando un cierto descuento. Yo creo que sí. Yo con todos los que he hablado me he dicho que están encantados. Todos. Ahora, que no he hablado con todos, pero que habrá alguno que te diga que no, también te lo digo. Es decir, oye, y que te dirá, yo prefiero esto, yo prefiero... Lógicamente. Es decir, porque cada uno tiene sus gustos, pero sí que lo que tengo claro es que, oye, es que funciona, porque se ha visto que funciona, se aplica en distintos sitios y ustedes mismos lo aplicaron en Rivera cuando gobernaban. Ustedes mismos. No, pero es que ustedes... Bueno, pues si es más, pues mire usted, si usted me dice que la caramilla está funcionando cojonudamente, pues sigan con la caramilla y póngale más dinero. Si a mí me es igual el nombre, que quieren ponerle caramilla, póngale lo que quiera, llámelo identitariamente como le dé la gana, pero pongan más dinero para hacer eso, ya que funciona, oiga, háganlo más, porque la gente, los comercios de nuestro municipio lo necesitan. Esas personas que están detrás del cartel lo necesitan, porque algunos, oiga, están solo por conseguir la jubilación, otros porque por iniciativa, otros porque cada uno con su problemática y su dificultad y su suerte, porque hay de todo, pero ellos lo necesitan. A mí me es igual que le llamen como quieran, que lo hagan. Si usted cree que eso funcionó, sigan haciéndolo, y ya que gestionan bien y hay dinero, oiga, hagan un esfuerzo, porque el sector comercial de nuestro municipio hostelero lo necesitan. Ahora, ¿qué no quieren? Pues díganos que no, pero no nos dicen, es que si parece un regateo, es que usted mismo... No, tío,
Esto es muy sencillo, ¿eh? La forma de aplicarlo tiene, fíjese, ya tienen la facilidad de, si quieren hacerlo digital, manual, háganlo como quieran, porque ya siempre nos ponen disculpas, justificaciones y pegas para decir, no, es que, claro, es que está mal planteado, es que, oiga, ¿qué estudio hizo usted? Esto es sencillo, si vamos a dar el 10%, pues 100.000. No es como el que hicieron ustedes en Ribeira cuando gobernaban, que daban 30 euros, ¿eh? Y era el 30% de la compra, que yo creo que es un gran error. Pero es el que hicieron ustedes, bueno, sus compañeros decidieron, y oiga, yo lo respeto, aunque no los comparto. Pero creo que aquí podemos hacer las cosas de otra manera, con un coste asumible, y que tiene un retorno importante, y que es necesario. Para mí, para nosotros, es necesario. Que por usted no, que es mejor invertir en otra historia. Si ustedes son libres, pero oiga, esto de que encima nos digan que no sé, que engañamos, que no, tío, si le damos toda la flexibilidad del mundo, que ahora parece que la culpa es nuestra por poner 20 o 30 o 50, no, mire, tienen toda la opción que quieran, si quieren lo ponen, si no quieren no lo ponen, pueden poner un importe fijo, nosotros incluso hablamos de porcentaje, que entendemos que es mejor poner un importe fijo y hacer otro tipo de cosas, que la caramilla no funciona, pues hágalo con la caramilla y llámelo como le dé la gana, que a mí me es igual, yo lo que quiero es que funcione. Ahora, parece que, oye, aquí, todo lo que propongamos, si es de una forma, si es concreto es porque es concreto, si es abierto porque es abierto, pero la realidad es lo que hablábamos antes, que, oye, traigamos lo que traigamos, pues es no, porque es no. Pues ahí ya está, ustedes tienen todo el derecho del mundo a decir que es no, y nosotros todo el derecho del mundo a traer cosas y criticarlos si entendemos que lo que ustedes aprueban no es lo sensato y razonable, y hacérselo llegar, pues oye, y transmitir a que nosotros entendamos que tenemos que transmitir, como ustedes también hacen. Moitas grazas. Bueno, mellor aquí as campañas que se fixeron de comercio, creo que da Xunta, non sei se hubo algún carto, porque hasta ahora fixeronse da Deputación. Ao mellor o que tiñan que traer, a parte da moción, era, oi, pois mira, nós estuvemos facendo este tipo de xestión, ou estamos dispostos a ir con vos e intentar pois conseguir algo de cartos para esta campaña de comercio por parte da Xunta, porque aquí da Xunta non tivemos absolutamente nin un solo euro para algunha campaña de comercio. Se fixeron ca Deputación. Bueno, vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda rechazada a moción por 7 votos en contra e 5 a favor. Antes de rematar esta parte 1, entrar xa na parte 2 e última, sí que me gustaría decir algo que non dixen porque se me esqueceu entre unha cousa e outra, respecto á reprobación do Concelleiro de Facenda. Por suposto, eu penso, desde logo, desde a Alcaldía, que este Concelleiro en gran parte é responsable duns presupostos que, entre outras cousas, como se dixo, pois priorizan o gasto social ou mesmo a reducción da débeda municipal, e desde logo esta Alcaldía refrenda totalmente e recalco a palabra totalmente o traballo do Concelleiro de Facenda e o seu compromiso inquebrantable, e subrayo tamén a palabra inquebrantable, ca Pobra do Caramiñal. Así que a única palabra que teño hacia él é grazas. E bueno, vamos a pasar ahora á parte 2, que é a última, control de órganos de goberno. Rogos e preguntas. Sí. Bueno, yo quería saber de dos actuaciones, pero hace unos meses trajimos una moción de las que también parece que nos las inventamos y no son necesarias respecto al abastecimiento de agua en Ousú, en la zona de Ousú y de la Ribeira. Como al final ha pasado el tiempo, no se ha hecho nada y el verano vuelve a venir y la incidencia climatológica pues parece ser también intensa en cuanto a la temperatura, con consiguiente probabilidad de desabastecimiento o bajo caudal en los pozos, quería saber si realmente tienen intención o no de hacer algo, qué intención tienen, de qué plazos hablan y de, bueno, de lo que tengan programado, si tienen algo o cómo lo tienen. Pois non sei se a concelleira quer responder agora ou despois na próxima, porque a verdade é que vamos mal de tempo, son xa as 3 da tarde, así que podemos tomar nota e responder a esta pregunta xa por escrito. Sí, vale. Sí, claro. Bueno,
Primero creo que el tiempo, oiga, el pleno son 4 horas. Pero bueno, queda una, pero bueno... Pero os rogo se preguntas, vostede sabe perfectamente como funciona. Pero no, tiene usted la libertad de posponerlos, lógicamente, pero no os diga que es el tema del tiempo, porque, oye, estamos dentro del plazo. Vale. Bueno, dentro do prazo o secretario, por exemplo, ten que chegar a... Ten que chegar. Bueno, pues mira, entonces tendremos que cambiar la normativa do ROC e poner que tenemos que acabar. Non se fai nada do outro mundo, non? Podendo contestar tal. O sea, estamos no noso dereito. Sí. Y yo también. Eso mismo. Y la otra pregunta se refería a la misma a la zona de Cercias, donde hay un problema de accesibilidad con temas de urgencias, que también ya lo hemos tratado aquí en un momento hace unos meses en otra moción, y que también entendemos que es una actuación urgente, necesaria y prioritaria, porque en cualquier momento puede haber una incidencia de la que nos arrepintamos. No sé si también lo contestan ahora o dejan para el bueno, puedo empezar contestando a esa pregunta, si queredes, podo empezar a contestar eu. O tema de Cercias, efectivamente, a señora que está aí estuvo aquí falando fai tempo, o que non sei se o PP tamén falou cos demais veciños, ou sea, se coñece únicamente unha resposta. Nos falamos con ele, falamos con outros veciños que serían os afectados por esa pedra que forma parte dunha estructura dun muro, dun alpendre. Temos en concreto, non é unha cuestión banal, é unha cuestión complicada, primeiro porque por ali sí pasa unha ambulancia pequena, non unha ambulancia grande, pero unha ambulancia pequena porque se fixeron as medidas. De todas formas, ese tema está ainda agora en mans do arquitecto municipal, que, bueno, o ten en conta, pero que ainda non o resolveu definitivamente. Despois, a pregunta era esa, non? Bueno, pois... A ver, dígame. Sí, bueno, dígame, pero rápido. Entonces entiendo que la intención del gobierno no es hacer nada porque hay que hacer una expropiación. No, yo solo que quiero que... Sí, a ver, diga. Pero es que al final hago una pregunta concreta y no se me concreta la respuesta. Sí, a ver, dígame. Oiga, no sé si la duda es porque, oye, entiendo que la dificultad de la estructura, porque he estado allí, a mí algún otro vecino me ha transmitido el mismo problema, entiendo que pasa una ambulancia pequeña pero no una grande, entiendo que si un día tienen un incendio el camión de bomberos no llega, yo entiendo todo, entiendo las dificultades, pero lo que quiero saber y que me digan es cuál es la intención de este gobierno. Hacerlo, no hacerlo, contando con todas las dificultades que ello conlleva, porque ya sabemos todas las dificultades. Este gobierno en principio lo que está haciendo es dejar esto en manos de urbanismo. Están evidentemente con este tema, pero bueno, en principio no es algo tan fácil como pueda parecer, porque afecta, hay otros afectados. Quitar esa piedra supone que un muro de un alpendre venga abajo, entonces bueno, no es algo fácil, es claro, depende del punto de vista por el que se opte. En este caso, de todas formas, esto continúa en manos de urbanismo. Y bueno, si no hay más preguntas, bueno, pues damos por finalizado el pleno. Muchas gracias.